o loo fuafua iai. Pamtaranga ia wata ua le CNN e fua ini sosa se tolu o loo lato sira fia whatarananga i whatatau le mta upo a o hino ino ai e le pānamia le whatatonton wina a toa o Gaza. Wata ua le CNN o se whatarananga na whaia masuia to onua le militeri ma le taitai o vainga au tau le puipuinga o tuina nei se whamataranga lea e peo na whaaidio sauno ai le whaarurunga o le militeri a Israelu AUG Samia o lea ngā yoinga o le aono si iti ai se avenga mō vai ngā aua Israelu. Whai mai o le fuafuanga ia whata amino lea ai mo le saidia o tangata ro awe whapangata i Gaza. O le stofi wari puti o le awhai ai se whi le mai o le lua tausanga o whaia pēr le taua. E whoringa wa tau le lava le ono sa ia Trump ia initia, ma wa whaero mai le so le tala no atu i le pare mia o rea tunu, ia piki sa o le tu e tu wai. O le vasa nei fwoi wa whaaturanga i e Amerika, tariffs e whaia ia initia, whaapopo atu le isi 2.5% o tariffs, wa fuafua e amata whaamamaru le whaai unga le masina rei, tuina atu iai Malaysia 2.5% o tariffs lava e amata whaamamaru fo i le whaai unga le masina. O le whaasaranga rea mo le awenane initia o le suau uma le kesi mai Lucia. Ta ua le CNN o initia o lo lato whaatuma wina pēr e whainga whaapaanga ma Amerika. A lo tūmau pēr fo i le wāwaralata o lana mawhutanga ma le taitai o Lucia o Putin. A lo whaeroa pēr o nā tunu e le o iaisei tū o au iai le mata upu e whaatatau i le tau a Ukraine ma Lucia. E la ua whaeroa Trump wala ngā tatau na whaeroa mai e initia po o whea tonu leitu e tu wai. O lo whengai nei se li mai sini au stadia ma mōrianga e whaatatau i le whailaina se o tālo sanga mō tupe toe maua mai la whonga po tax returns. Whai mai le 9 News o lea li i sa whai ngā ruenga i se ofisa i sini a ua tua ia i tua inga ia i le whailaina se o tax returns a clients a le ofisa e le o iloa ia ana ngā yoinga o whaia. Ta ua e ui ele o ia o se tangata ua restalei nā loa ia a sa ia whaatino le turanga na ia tu ina sao tupe o refunds anai clients ia i to tonu o lana tu stupe le whai mai e lata i le miliona le au whainga atoa. Whai roa ripoti i ngā yoinga ia e whoringa ua lewa ona ia whaia pēr. Ma le Pasifika, o le au whai o tangata le whainga ruenga le Pasifika pe a whaaturanga se 0.8% le rate whaatusa i isi ia ma o se au whainga maualunga lea ua ta ua le Salvation Army e ono whaateleina lea turanga i leanga i atu le rumanai. O whaamaunga mai le Stats New Zealand wa ta wai mo le kuata e whaamuta mai ia Iuni sa na o le 5.2% le au whai o tangata le whainga ruenga a le Pasifika a ua whai roa nisi ripoti o le toa tele o lea whai numera o tangata talavou. Pai roa se whinangaro le Minister o tupe New Zealand Nicola Willis o lo o siri ato na le leire au whai o iei nei pe a whaatusa i le forecast sa whaia mai ma o lo iei le papolenga o New Zealand i tangata wa mana na o ini ngā ruenga a ua le ma whai o na maua. Ma le taramulmuli wa tā pena le manusina mo le ipo lalulangi ina langi sa unoai le whaia o ngā ulu o Ramsey Tomokino ma le kapteni o Masuisui Matatamani pa ua raisa e ui le tele o lui tau a ua taura i lava le vaai le manusina i le whaafiafieina o lātou ainga ma le au tāpuai. O nisi rui tau te tele o loo whenga iei ma le au e peona whaeroa le ripoti o le lea wanoa o teine tā alo ma le le lava o tā alonga po o a wanoa i le Tier 1 o le tāmirisanga e fesoson iei mō tāmirisanga au tū. Tā ua le whaia onga ma le kapiteni o lātou na o le toleni lava e ui e le tere ni a lātou tā alonga ua mai a whatunanga. O le vasa nei la ua iei le au i Nandi mai tasina na tā alonga e whaiai au le itu wa atu mō enelangi i le aso tō nai. Tala ia le video Samoa walau whaafonga mai le nei aso manu ia tere lava whi au mga ruenga o whenga iai. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mō e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia.
E whaatino e fo I ma tuipui pui o le whanau witi, o tuipui pui le COVID is Faiva, mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whapea ma tuipui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo sauva noe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai maangele I taftafane o le McDonald. Aman rewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Avia maua sosa, Omega Ka, Iana Lowi Moa, Omega Ka, Sabaleta Umofie, Omega Ka, Fili Mailo ile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitifitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole Casey Omega Ka. When you shake up, I'll bring you Samoa. Lua lua mai, washing mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tisili mai batolua. Radio Samoa. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia I ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Lo Faiva Samoa Matalasi Angi mai se matangi E momoli atu ai Lo Faiva Samoa Matalasi Paolo Luna sami I la pe asulungia ele masina Pe fa apefe Nangalo atu oea ita Samoa Ole penina ole vasa pasifika Tangi mai se matangi Se momoli atu ai Lo Faiva Samoa Matalasi Tangi mai se matangi E momoli atu ai Lo Faiva Samoa Matalasi Ia, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpuai. Ia, e mai se fo lau sila mai moa i le nei a so tofi o le whaatawhiti o ngā luenga matiute o Faiva lo filima o le atunuu. Malo le soifua manuia, malo fo i le langi matafi, malo le whaatotoa. Folau manuia fo I Samoa, tātou o mai i le whaatawhiti o ngā luenga. Male manava o ngā luenga o le fiafi le nei. O lea ua 8 minute wa te ailei tu lai wha, ta walunga tuai e tātou tala. Mai le Pasifika, au se tālia, tā penaina, e le sui o le Radio Samoa. Ia Miriama Lala Toa Pomare, mai i le laumua I Canberra, I au se tālia, whaaftai mo le nā au ranga. Ia,
whaafonga fo i ai le toe whaasalawina i le tau le tu lai lima i le awhiawhi nei. Ia ma tau alunga atu ai fo i ma le au nanga ma le tautua a le tō wha ia whonga mua. Ia po le whatalenga fo i a Seumanu Francis Ioane. E le talitonunga sa manuia lau tau maftanga. Ia whapena fo i hona maua le teimi e ata ai fo i pestoa Seumanu. Ia, ta lia lupe o maulu le aswa tae hao. Ia, toi fo i mai le au auna. E whaatino le tautua i lo tātou tanu. Lei atau severe le ulua i alii, pese tāta ma le langi se yuli, Al Harrington tumanu vau la vele nei. Le au auna masani, io mai le asonga fua se io o i le asfareile, i le whaapoponga o le ngā ngai fo Faiva. Ia ma le astona i kako ke sa mala i nai fo i ia le tāno ava, e te maua i le sao. Le swalofi, ia ma le swa ava fo i le tunu e palu le aso astona. Ia, wa olo i aso tātou te mafutai. Ia ma whapena o na mori ai le vi inga i le tua i awa noa le lei o lo mwhai o na whasoai. Ia, ma au auna ma tautu atu le atunu. A me moe sa manuia le rei aso ina uanganga e le la ma la usu Samoa i o na Faiva masani. A pena fo i le whanau i a onga. A o mātua fo i. La tau te se e le matila ma pō le whala ma tāpta puai. Faiva o whanau a Samoa. Po whea la le atunu o le lalorangi a la le aso ma le taimi. Ia, whatalofa i a te oe. A me moe sa manuia. Ia ngā luenga sa ngā pātia ai. Ia whapena fo i le whetaloloa i o le atunu i lunga o ala te tele. I ta vale, pe sa vavali fo i. Whatalofa i a te oe, ma whamalo fo i ngā luenga. Le lei sa o tau whatino. Lisi la tau te whaia le ngā luenga o le loto i whale. Domestic duties at the home environment. I to tonu lava ia whaloto i whale i le ainga. E le ngate le vai o le whanau, o le loto i whale. A pena fo i nei tamam tina mātutua. O lo ua whata o tolia fo i ngase. Patalofa i le tawhatonu o le tātou vānu nofo. Pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo i ma mamalu wha le atunu. A wātama ma ainga fo i matama. Ia ainga o pampa, ainga o oe. Ainga fo i na tawhai wha o Samoa. A maise o ainga na ite ai le malama a wā le ainga o sale vi. Ma au na tutofi le tua. Ia, a maise fo i le usonga i atu mua mapule. O i tu au mala tau a ainga i le taiba le wa au fonti. O tama le manua tele ma toto o le whare ula. Ia, le tapua i ngā sua ma vai whanua fōma i tūlangi. Sa ole masale au mua ma lau niu na sai lua. Ia maise au wa au toto. Ia wha pia fo i le lau na mutasi o le whare eitu ma le whare tau tangata a wā le manua tele ma to o le whare ula. Ia, ai maise. Le na whale anga fulu i ai le motu. Ia, ai maise le nofo a maupu i a te oe. Tu mua le motu, tuila manua ta alofa lava, malo le soifua manuia. Ia, ta alofa fo i lo ainga le tai, malo le soifua manuia, ta mam tina mātutua. Ia po whea o ki whāne ai, le kama malikengi o le ainga le tai, i le whale manono, ia whapena fo i. Le malai o tuli, ia awa le tapua inga fo i hasau masasa u, whapea fo i le toa, ia ai moise fo i o le toa, o le sao na lua o le lau ele. Ia whatalo whatu, malo le soifua manuia o tātou a inga. I sa lafa i mapule ono, matu mua, ia, ele mwhai o le whangaluina fo i o tau. Ia le da, matua le tuu ia te utou le au whai ngā luenga a le tua. Ta whai fia o lo o tau whawhale le malu ai. Ia ma whaatuna pauli ai. Ta ase ai o le ele o tata. O lai ta ase o le ngā luenga le tua. A ese mai upu ia lau i kako ua isi ka ngaka. Leo tātou tangata tae le ingi lumana i ma le ingi. Le ingi be whai aku i Samoa. Ka ingoi. Alo le soifo maduia.
tamam tina mātua I mōta malawa, whale o tangata mātua, mau tangata ngase, o atul whaatalofa, ia mau whalofa atu I a te oi. Ape moe wa, saunga le mūle tu ua o ngal whanau. Whaatalofa le au ave pasi, ma le au ave tāwale, o le au ave Uber, o le au ave courier, au ave train, o kapiteni, ma pailate, o lo whaafoina ia waalele le wātetea. Ia malo o saunga le mua I tātou o wale tala saoa. E sili atu o na saunga le mu, wheo inga I le wātetea. Nai lo le wheo a I lunga le lau ele ele. Kai la vea ange le ka wale le kaimi ma le kaimi. Ale te mile nei, ua tele ina osa wha ia ma tele fo I waalele pā u. A mai sea le saunga le mua Amerika ma isi atu nu o le lalangi o iei. Vai so uma tātou te wha logo ai pēa. I le pa u o se valele le vātu fo I le pa u nei le valele I nā ia so e lua I intia. Fasio tia uma mamali wai I a tangata. E se lia I le lua se lau wivas fulma leo. O whaila o tangata na malanga le valele. A ole no whanga le na pa u I le valele. E pa u tonu a I lunga le a ai e fia se lau wafe tangata o lo. No nofo ai I a fale. Ia ele tau mate tō tele I la tau e maa liu ma manu nu ai. Fo I whaftai le atua. Ia ele ni whalawe lawe whapena o loo tulai mai a I tātou se wā ngā. Ia le whamai o le whiwa po naivi. Lea lava o loo matua masau sawa. Le pepesi tono o le tātou. Tono, tā ua le tātou tala no pēr, lava pēr I ai. Ena ia whangu ai ia le tō whāma le whautanga I te itai o le tātua tino o ai maise. E le na o le mā lo tau ave o lo o iai nei, ia le tūlanga e whaatino ai ia. Ai o le matawhai I lea, a tangata uma, whapena ia pūlenga malu ali ma whaipule ai maise o whono whawai limas fulma le tasi, o I tū mā lo uma o le tunu. Le whailau o tātou wawa I atu. Ua whaatino mai ai. Ia le whaatita inga ua amata mea ai ia le sunga lauli al mali toa male ai inga le whaatuatua I le atua Samoa. Ua tasa e alana o tala noa I le mata upulea. Langa I le o whaia mai le HRPP, matu le epe le o whaia fo I le sab ma le fionga I le tamaitai pare mia tau ave. O le tātou te vava ai, ma whaalongo ma maitawina le amata mea o le sunga I lauli, leo mua amata mea, I le ave o whaamnianga, e whasoso ni ai, I a inga o tamaiti e to lima ia ua maali liu. O lona wenga, tātou te talo sia ma te talo, a wane I umatu I aso ne I tolu o le whai unga le vai aso. Ai o atu le aso ngafua, o iei seisi whainu mera wha o popo I lato, o whanau e maali liu, I le nei wha mai matautia. The epidemic of dengue fever as a collective responsibility for all of us in Samoa. So stangata, a fia umalava, I tātou umai le whaio tonu le lei, e mai se, ia o le mālo lo, whaafonga mai o lo, tau awina le whainga mālo, I le nei tolu masina, ia a au tātou tūla lata, I le whainga pānota, ma le whilwhilinga le hatunu u le asolua, sfulma le fitu, o le masina le nei o aukuso, le pre-polling, ia, po o le pālota mumua, ia, whapea fo I la ia lea, o le pālota au tū I le asolua, sfulma le iwa, o le masina nei lava o aukuso. Tātou, tā pātu lia I te tā, I le se fina ngalo lofa o le tua, ina ia maua le file mu, ma whaatino pea, ia le filifilinga le atunu u ilona sa o lutonga, o lo o pui puia, ele, tu la fono whawai. Ina ia solonga malu le lei malango tonu, ia le filifilinga ale atunu, e au noa, ia ma le satia, o lona sa o lutonga, mo lana ia tatau, I le whaatino ina o lana pālota po o ai, e whai I ai lana filifilinga, a o le a fo I le pāti, o lo ua ave I ai lana wha mua ma lona talitonunga, o le pāti lea, e le tufa tupe, pāti lea, ia
Ola ai ia ma whaatino ai a tina e fua mai matua i ai lea tunu. Pa wana o mea lua e ave i ai. Alisi mea lea ua mai tau ina fo i le vava ai atu. Se ngai, ua le utu vālava. Pea no fai atu fo i le nei vai aso, ma le la vai aso. This general election will come down to leadership, character and personality. O le mea le nā lela o, ua tō vava i le ese senga o teitai nei e tō tolu. Aua e te tio mai, awa o leo te avatu sa o lava le analysis, the personal analysis and also an observation that couldn't be denied. Le winga le da, ia aole tiu te fol nao le a tau sa vea. E momoli atu i a te oe, na whai leo lau whiriwhiringa ma lau whai unga. E la unga i o lo whaatino nei ma whaatalanoanga. E te wawa ai atu ai. E ua matua fufula ola, le mea ta o le tau whaleanga. Ia, oi le, tua ia i lea mea ua lai o na whaateitai fo i hei lea tunu i upu e so na la lafo. E mafua mai teitai, mai i la tau sa a vea ma whaipule o le palemene. Ma se e to tonu o le mauta whono ma le palemene o Samoa. O le whono usu au tū māua lunga, ale atu nuu, whaatilu lau mea i ai. Ioe. Ia, ma tilo ma mai tau, ma whaalongo longo, i upu e la lafo i tonu o le palemene. Le la ua o mai le whaonga ina o televise, leiti o newspaper, se o lava, i upenga o ta whailangi. Ua le tu mamai ina ai lava. Ua la lafua o le tala e whai, le nā, whengaui me whaiatoa whai solo le ngangana i lunga o upenga ta whailangi, i a whapena fo i whaasalanga. Fasili, o ai e mafua mai ai, nā e whaamasino Samoa. O tātou te itai, sa manatu, ia o ina e a fua mai maunga, se manuia o lea tunu. Tafe mai ina puna vai, le manuia, alan mele iai. Nofo ma mata, ma e vava ai ma whaalongo longo i upu, e whaaleanga i e lesi taitai. A umana o whai atu. E le toi manu malo se tasi, se taitai e toi pipi i ei la ngona o tangata. Na pauale o le mea o le aini ma faufunga fau. Le aini ai kia fau. Le aini awala fau. Le ai lava. Ua onge tō whā. Ua onge fau i le whautanga. Na pauala leo le mea pipi i ai. O le whaaleanga ina o tangata. A o ai le mai moa ma mata atu. Ma po e maua. I tu lenga saunoanga. Ma tala e whaia tangata nei. Hamasino e Samoa, ai nāno o avatu. E te nofo ma e mawhau whau i ai. Ua fiu fo i whai whi au. I road shows ia o lo ta mi milo ai. E la unga. E winga i le upu fola le atua. Ia wha mawo lalo ma sa ili lalo malo. E le ai. Te wha fonga lava i ai. O loo. A nginga pēr. Le tau wha leanga. E le manu malo se te tai. E mana tua pēr. Ma vava ai pēr. Ma wha longo pēr Samoa. O la lafo mea ia upu ia. O tātou e le au ngā. O tangata ta taa. Io, o le au ngā ui mo le au whao mea. Io, a la fo tu fo ni tātou tupe i Samoa. Na o tātou a inga lava e manui ai. Leise pa o le malo e mōma. I whaafonga i tala. Leise mea le malo e mōma i ai. Whawhea o na whaase. Ia, ma te itai se i nā ile atunu ui lana whaafonga anga i ia upu. Nā wa umo na whaamanino le mata o le whala. Ia, whapea nā fo i o na malama lama le leile atunu. O le toa tele. O Samoa o lo alala ma papa au i whafo. O le lato ua lofa tu la i yorna a inga. I whaalave lave mo mea lo tupu mai. E la fo toile tupe. E le whapea la e lo watu tupe alu sa o le ainga. E alu mua e le Foreign Exchange Rate International Remittances o na ave se la i lea o le Foreign Exchange Rate o na alu la i lea o le tupe le na
i te tonu o le whaaputunga tupe a Samoa, e whaingoina o le foreign, o le tātou foreign investment in lena. E tango au i eile malo. A wana fuafuanga le whatawina atu o tātou o loa e pe o le suau, maisi masini ma o loa e sii atoa mō le manuia o le tātou o tudu. Tā ua le na, wawa i atu i le so. Lele ua anga i ese mai sa whatatasi, anga i ese mai ma sa whatalua, le o tau nuu le whaatutua i le tua Samoa, le sunga lauli al mare atoa. I ele ma lau whanua o le awhio anga o si umu. Ma nei a fo i le nā wawa i atu, ma nei a fo i le nā muli mau, ai maise lava. O le sanga inga lea, o le awa usu ma le awa oso e mo moli, e lea i tu malo, ma lea i tu malo. O la ufo i la tala le nā e watu Samoa. Sa whatatasi, sa whatalua, tasi ale wa ai. A le atou sa vea, o se kiua fo i le nā no foa. Le fionga, anapu seve te i fui maono na o ia. Whapena fo i sa whatabua mua, ma le sa whatalua. Ma nino lava au o whala i le wawa ai. Oka, le tau whai pati mai o i tu malo. Yara na nofo mata matatu i ai. Matatu i loa ai. Le fuli mai o ta mati nā mātutua. O le a la, le taimua le ua whai nei le fasta ma la uli ma le malu o le lātou fo i ainga. Whātuatua i le tua Samoa ua tas. A mata mea i le tūlanga o le fo i o le whawhita uli. O le danki Faiva. So mala o na ole i o la whamtalanga. Ai whatalofa whaapitoa lava. I lunga o le tātou api o fōlinga. Ia whapea fo i le tātou YouTube channel. O lo o mafuta mai ai uso matua whawhine pa anga masani. A le tātou pora kalambe o le Gagaifo Faiva. O lai whainga rue ngā. Ma omi mai asia kako a mio. Le lua ave sa tupuola. Whatalo fatu. Sefo Nikolao. Malo le soifua mruia, malo fo le ngā lulue. O Kiua Master, talo fai, malo Kiuga Master. O tuafine a Kalabeli Alipia, soifua mruia, alo fo i le ngā lulue, ma le whatotoa le nei aso, le wafionga to iata. Cyril Tangoai, alo le ngā lulue le nei aso. Jeff Salale, alo soifua Jeff, malo le onsai. Whape fo i le toa tele o tolo mafuta mai lunga o le tātou api o fōlinga ma le tātou YouTube channel. Na pawala ua ungani a te oi. Press the like button, share our program, and leave me your comments. I love reading your comments. Ai le mawhaifuina tu ua le whaatalofa ma le whaafeloa i le toa tele o le au whai upsa, le au tau ai maa ma le au palau vale. O mai i lunga, o mai se o whangau i lunga. Tātou te talie fo i Jacopo Emmanuel, ba lorsu fo manuia, Jeff Salale, whapea fo i leuso i a whaafetai, tai malo, ole, ngā lua nei aso. Ole, au ngani ina ia e saunga le mu i lunga le ala tele, leu a whatōru lava le tu lai wha. Teimi le nei o le pisi o le awala, e mese fo i o le masi se. Ona o lea lava e pa u whatasi ti munga ma le hangi o le matangi. O le whautuanga lava, e awatu i lau a inga, le si ufonga o Samoa, whapea fo i le atau o Savea. Ma le pole kalambe o le Gagaifo Faiva i le manava o ngā ruenga. Ina ia e ono sai, ma lava papale fo i lunga le ala tele, e i meo aveta vale fo le ele ono sai, ele tu ua vanua, e manatu a ia, o ia le sa o i lunga le tu la fono, i lunga le ala tele. Ma whapena i lava o na mai ha, fo le mo fulfulu lele, upu le na le tunu, mai ha, fulfulu lele, ma e palau vale i tangata i lunga, ai, leo o whai atu, ua lava le vale tasi i lunga le awala. A wā, a wha popo fo i e malo wha vale vale.
ia na lola ia le o tau vale lunga le ala tele ma le moto wai. Alofa a chong, ta alofa lava ba lol se fumuria, yo se fatu la wano pa anga tōtino ane ia mua whelelei mo i lunga. Ai tufo le tātou pola kalambe, ina ia mawhai fōi ona mālama lama o tātou tangata. I le nofuanga bale tunu olo o papa awai. I mea i o lo tutupu i tono al tātou. Tunu mālole ono sa, ele o toiba mau. O leo ua so fitu le nei. Ia, o lono winga, toi lua se fulu ma le lua aso. Tātou tu vaia tu le nā su tele. Ia, ma vava aifo iai. I mea i o le atutupu mai. Mai, ina tātou tala noa ne mata upu lea o le palota mua mua. Preliminary po le pre-polling. E le telo palota ua tuanai. Pa ua fia se fulu palota o paia inga sa o ngalue ma whaasalau mai Samoa, whapena fo i nei le tātou potu whaasalau. Au tali tonu lava e tauna i eini suinga, mani teunga o le ofisa o whainga palota pe ato e tu lai mai ia se palemene e lumanai. O mea nei e lua, au te fia tau tala ma momoli atu o lai whaafonga mai e le ngate le komisina. A o i lātou e ngā lulue o le au waa o le ofisa o le komisina. Whaatasi ai ma le au whaasalalau, le asosi ai tātou, o le au tustala ma le au whaasalalau, le Jaws, o le Journalist Association of Western Samoa, o le NAPPA a le Western Samoa, o le tāu o le nā. Mea mua, au te manatu e le te tau o le toi whailo le whangatia, ma le whainu mera, muli, o pālota mua. The first pre-polling results should be not broadcasted. Awane I toi whailo ina, leo wha inga o pālota nā, po pālota whapitoa le nā, o pālota olua I pālota o lea sa mōmua, lea sa lusifu malfitu. Aisea, pālota nei, o pālota whapitoa nei mo I lātou o lea tu ua, lea tu nuu, e le iai I le aso le pālota au tū, lua, o I lātou e ngase, o I lātou e whai ngā luenga. Ia, ina ia awane I tau tū lei, pe a whai e toso atu se World Chair, po se na fō whātāpale vale, ia po o se tau ina fō I aluatu I ona tō, po se tina matua fōi. Awai ne I tau tū lei, ma o umi I a kiu malaina, mo I lātou nei. Lātou o le a malanga ese, ma le o ai ina iai I tutonu o le atunu ui le aso luas fulmaleiva po le aso tona I le nā. Ia, tā ua tele. Tā ofi I a whainu mera ia awane I whaalawi loa ina aisea. Leanga o I leisi vai liu lea. O lo tele ina sori ai le tulafono, ai maise o komiti whaapitoa e fesoasoani I sui whaolioli ma sui tau wā. A wafo I lolo lava e sui o I lātou laive behind le whainu mera I palota whaapitoa nei. O nautou lola ia le mea le awhai, o le asoli le tulafono. Ina ia tu lei mai ia whainga palota, ma le whainu mera o palota o le aso au tū. O maua mai. Ai le ngata fo I lalea, ia teu whatu I langona ai maise o ni teu muli ane, e whaia ese pale mene fou o le nofa inga lona sifuru ma le vanu, ma le pae inga le nā. O maua le vaenga mumua le nā. Aua lava ne I toe whaalawi loa ina. Let it come to us as a surprise because the final number of those pre-polling will determine how these people will react from the main day of the general election, which is the 29th, the Saturday. Vaenga lona lua o te fia tau talangia o le mata upu lava lea I whainga pānota. Ina ia iai ni teunga. Aua lava le I toe moea ni pusa pānota e le whaalawi loina.
Wai le tātou atunuu, i le la i titi tele o le whainu mera o tangata o le atunuu, ai maise o tangata e anga vaa e pānota. Lea nau tau whaafonga nei ai. Mai le salau sifuru ma le fitu wafe, ua le ausia ona le stalaina uma i lātou nā. Aia, ua na o le selau ma le lua, o lona winga. Na o le selau ma le lua afe lua selau 5 Na o le valu sifulu lua pasene, o le whaitau ngā whae au fiai, ma i lātou o loo anga vaa i lalo le mata upu e tau le Universal Suffrage. O i lātou a tō le ta i lua sifulu ma le tasi tau sanga, e mawhai ai o na palota, ma le stala e palota. Se tasi la na mata upu leo tu la i mai fo i tono New Zealand, leo lo wha ngā solo pepa i tono le parlemene. Pe ave fo i tu ai whai e se referendum pa o se pelepesite. Ua mana na o ia le malo so fatasi lo o iai nei. Ina ia tu lei i la lo mai le sfuru valu. Ma le lun sfuru ma le tasi tau sanga o le trama ma le teine ua anga vaa e palota i le sfuru ma le ono tau sanga o lona matua o le soifua. Yeah, now you see the universal suffrage, the freedom of expression for those who are 16 years old, be eligible to cast their vote. Yeah, tātou nofo ma mata. E tai tō fia ni ta maiti sfulu ma le ono tau sanga, wa iai le mawhau le lei ma le mawhau matua. E tu ina tu iai le nei awa no tā ua ma le aia ta tau. E whaatino ila na palota e fili eita i tai o lona i tu malo. Pōta i tai fo o le local boards po pulenga whaa i tu malo. And central government within the Parliament of New Zealand. Mawhau le iai mata upu nā walai whaafonga uma mea. Ioi, le tōtele o sui tau wā. O lae o ma mawhau. Po ani mawhauwhaunga le lei, ni whaato whala inga le lei, ia ma ni whautanga le lei. E whauai a lātou manifesto, whauai o lātou langona, whauai ia o lātou manatu. A wāfoi, o le mata upu leo, o le moea o le palota. Tātou te le te li tonu iai. Having the ballots stay overnight without the watchful eye of trusted securities and police work. Ioi, tauna tātou whatutu i nai fo, i la leo, ma le mata ngā luenga, o le a lātou whaia lea ngā luenga tā uatele. Ina ia malu puia. Ia mai ai fo i mani cameras in surveillance cameras, so that they can watch. Awa, o le tarasa o le na, public scrutiny e winga i le moea o palota, ai le whaita wina. Ma au mai aloa lātou whainu mera i le aso i le aso lava le e tasi. Ioe, whautoi nai i le whionga i le komisina. Masa tu ua lalo. Awa le na saulo le komisina o whainga palota le whionga le tole whoa, tuia whelolo. John Stanley. E tele teunga ma me whai e te tau na toi a ngai ai ia lona ofisa ma lona au waa. Ina ia umalon whainga palota au mai au nei toi moea se pusa palota. Awa o mea na e masalo salo iai. Awa o le uso monia o i tātou. Ia le tamaititi le nā o masalo salo. Do the right thing. And do the honest thing. I le sila whanga le atua, ia, o tonu lava. Tauna whaalu sa tupe. E te togi ai, ia overtime mai lātou o le a lātou. Ngā lulua i le whaita wina o le pānota, ma au meia numera le taimi le nā. Aua ne i moea le pusa pānota. Ia, nai vaenga mua nā e whia a mata atu wai.
Ele vavai atu ia sa whatatasi ma sa whatalua ma tautia. Ia, e o na wholwhola awa foi le whtelenga ia whiu whaole tane. O le sui tau vale na mo palauli le lua. O le whonga le anso whtelenga sa le oula alofi pō waa wau. Oka, le matautia. Le mamalu o le whilo inga, ai maise lava le mea lea na maitawina lava. E le mau a ao le whatutua le atua Samoa ea. Ua tasi o lātou Faiva, ia me se po ilo lātou ta mao a inga. Lea na toi whaaloalo ai i whaife au whape fo ia le tu malo ma le lātou avausu. Ai le ngata fo i lea, oisole, le tāpe nanga, a sui whaoriori mai o ia i tu malo. I tau mawhatanga, ma le talinga o le sua. Ai le ngata fo i le nā, e le na o le tasi se whaife au. E ave i ai whaololonga. E le ngata o le whaife au tū, sa whaia le launga ma le teitai o le sauninga. Au isi whaife au uma o e kalesia o lo o tāpua i tutonu o ele o i tu malo nei. Mele nā e matua i ofo ai. Ia le tūlanga o le lima mau o le fionga le teitai fono malona au wa. Uma atu lea, ai le oso mai, ia sesi whamrianga po sesi fo i feso soari mai sesi sui fai pule o le fast. E halu le se fai feau, e halu le sui teitai, e halu le teitai o le sauringa. Ina babaila ia le fufula ola o te utusi a teitai o sauringa ma whaafeanga inga uma o le itu. A o sui whaoriori foi. E iai o lātou so tanga i tono le tu malo. Ma nisi o lātou taulanga ola. O lo o lātou tala ia le fina ngalo o le tua i to tonu. E uina ese ia tapo inga. Ma e kalesia i tono. Lea nuu ma lea nuu. Lea i tu malo ma lea i tu malo. E lea lima e lea lima mau. Ai fofola a au. I whaalolonga nuu ai maise leo whai ngā ruenga lea tua. O tua ngā teitai ia e mana o mia Samoa. E teitai e lima mafola, e fofola o na a au. Ma momoli lo na alofa tu lai i lea tunu. Lea foila, ua fofola au o la uri ma le whatutua i lea tua Samoa ua tasi. Ua amata mea i le tūlanga. O le fo i o le whawhita uri o le whamai o le denki fever. O ame o momoli e whailoa ai ua tā ua le ngā yoinga nai lo o upu. To prove that the actions speak louder than words. O mai, ale u whaatino mai. Ta i lima se lau me o whanga lango fo i ma whanga lamu a namu o le mo tina. Lima se lau ta inamu. Mo moe ai urungali i e tolu pe wha. I mata mai te wha se fulu i tono le ta inamu te le tas. To e sauma lea. Sauma me le pusa. O le mosquito coils. Mea wha asu fo ile le mea tuli namu. O le ala sisi me ta ua tu le mea le na. Ese le ta ua tele. Fatalofa ya Joseph, alo le soifu manuia. Ele ngatu i lea, o le uso ya Esau, J. Moores, talofa brother, watching you severe from Sydney, Australia, Motu Laupepa, talofa lava, ma alo le soifu manuia, matamatatu severe, manava ngā luenga, mātou I manurewa, ia, malo le sai ngā ruenga I nei aso. Patalo fatu I le tōwhine po le tamaitai a Colleen Torea, talo whalava, leo sa se manu, a lor sa I fōmanuia, Anna Suamasi, talo whalava, Marcelina Brown, ia, talo wha malo le ngā lue. Colleen, talo wha, ia, whapea fo I Leo Ale, talo whalava malo le sa I fōmanuia. O tulimanu,
ia whapea fo'i lātou umalawa, le o au tu ia le lauina o tau suafa. Ia e mole atu le nganga whaftai, ma whawhelo ai fo'i mo whalofa ia tau, i lunga o le tātou api o whoringa. E la manatua le tumutumu le tumutumu atu ai nei, e le ainga malosi o sa tunu mawhono, ia whapea fo'i le whaalwha o le whaolunga tangifa. Ai maise, ia o le lofi mai o le tumalo. Ia, awa, o le tātou te le o wawa ai atu fo'i le o pu e mai ia ni whaatosina fo'i po ni roadshow a fia me, ia whapena fo'i atu le epa, na o whaatala noanga fo'i ia le na o lo whai mai, whaati ngā talinga ma whapa ia mata. Ia malalau e ale pepelo la uli, ma ngoi, ma le uma me umolo. Ia tau ia, la lo u ata mo, ele tu ai ngā mawhau whaunga o iai tangata nei. There is nothing new for them to speak about. It's only evil. Tala noa lava I mea o le mea tau wha leanga. Whatalo whatu I le sunga ia tuala. Whalaa efi patea. Talo whabalol soi fuamanuia. Lise Ferramo. Ia, alo, whatai mo tau whinangalo tustusia. Mo tau ao tustusi. Ia, to anga tustusi mai pea. Ma whaata oto mai. Ma au mai lo tau foi pito la au mo lo tau sao. I mea tau te tali tonu I ai. Tā ua foi lea, o le mea lea ua whaatino nei e la uli ma le fast. O le amata mea le tūlanga e fo ia ai I le whawhita uli ma le whamai o le ngase o le Faiva o Panaivi. Wa au mai sao whaaliali lava I lunga. Doctor, Professor, ai ono, Dr. Ekeroma, Alec Ekeroma. Le la au na fausia wa le ainga whalangilangi o sa tuala. Ia o le fo tali tonua o wawa ia tua o le minsta le nā. O le matanga ruenga o soifua malolo ina. Lesi pae inga le la sau nei le fast. Manino, mato le vai ai le tūlanga le nā. Ai, ile tā ua ia tau o le au maia, o le fionga le li professor, le li formai, ai ono Dr. Alec Ekeroma. I could see that he has been very, very confident in terms of public speaking. Mana tua foi pe ua whaalua whaatolu no whaatalanoina le fionga le li professor le li formai sa avea ma whaululunga o le matanga luenga le soifua maloloina. Na maua ai la ia leo le ova le malo le na waitau. Ina ua pā le paketi le soifua maloloina. Ma tau le mawhai ei o na tutongi, ma maua ni tupe. E oka mai ei la au matui ma vaenga whapena. O masini e whaato tonga ai ia le mauta ngā sele ngata I le tupua tamasese mea ole. I le whale mai au tū I matoatua. Ai whapena fo I isi whale mai whai tū malo ile atu nuu atoa. O le tala noanga fo le nāma le fionga ile li fo mai professor. Ia ai ono Dr. Alec Ekeroma. Na maua ai le whainga pio sa whaia nisi o fo mai. Na mafua ai o na ova I lunga o le ono miliona. Ia tupe whaalu I tutongi o fo mai. Ona o le system sa lātou whaongaina. Sa le iai ia se tasi lātou te wha mau popoina, ma wha mau ina. Ia I tu la whainga luenga o le fo mai ma le fo mai. O le fo mai whaapitoa ma le fo mai whaapitoa. E amata mai ai fo mai, fo lea pediatrics, on the ringo fo mai na o tamaiti, whaapitoa o tamaiti. O fo mai o tinam tamaitai, gynecologist. Ea, patino lava le tomai maanga wa o na fo mai, I ngase o tinam tamaitai. Ea, ona o mai la ia lea I surgery.
fo ma I whaapitoa la tau te whaia tau tonga. O le mea na tula I mai, I le nātala noanga, na mauti no ai, I le system na whaonga ina, I le vai tau o, tui le epa ma le HRPP. Sa tu la fwa I ai whai whea, ia fo mai. La tau te wha maumawina lava I la tau, a la tau I tu la whainga ruenga. Ai sa iei le mea mai tau wina le nā mai teimi. Wa tu wha tiu tala loa e pule ale fo mai la tau ia. Pele sau a la I le whale mai a la e moi le la tau whale. A tango ana ia e wha mauna I tu la wha pea o le sa iei le whale mai. Pea nao nā lua tu ale whale mai to sau ai wha mau auna I tu la. Ai le wa ai I stangata mai e le I whaia fo I se tau tonga o se tangata mai. Le mafu anga le nā. Na sui ai loa ai ono Dr. Professor Alec Eke Roma le system. Na ia wha mau popo uma I tu la. Ma ua tipi ai I lalo. Ma wha la iti I tu la whainga luenga. O le tele fo mai. I le maa tal noanga la ma le livi Professor fo mai. Na ia wha pema ia tau ina o whai atu. La le au ngā. La le au ngā. E te la lea ngā e te tango ai e te alu ai I le tofi o le I tu malo. Ai se ai te alu ai le tofi o le I tu malo. Ai le whao ngā ia le to mai ma ngā waa whaapitoa na e skolsipi ma o oina ai ina ia whaasauina ia le soifua o tangata o le atunu. Ai whai mai le tala le fo mai. E te sila fia le atua. Sa veo? Wa o fiu e tau ma whai atu le system. Ma tau ma whai atu ina ia wha le leia atili ia mea I te tonu o le soifua malolo ina. E le ma whai. E tele na wā ia whainga whawai ma le mautu la fono e te tau ona whasotai ai le matanga luenga le soifua malolo ina. Ia, ma whasotai le minsta, ma whasotai atu le stangata, ma lesi pūlenga I lungatu. Whaato a ma whaio na tau minoi mai se mea. Ai a alu I le mauta whano ma le palemene. O ina e ma whai o na vave ai le suinga. O le whaatolunga, o le mea tau na oka nei, ma whaatino nei, and bypass all those loopholes, the hierarchy, authority that has held so many decisions together. You can't move ahead. Ele mwhai ona tātou Samoa vaila la I luma pa whai o le whainga lea. O lona winga, e tā ua tele, lea nga I tutonu, e tautua mai ai I le whaavaina o ni tula whono mani whainga whaavae le lei. So it's best to go in parliamentary and in parliament as a member of parliament or even the minister of health in the cabinet that he can serve in terms of public policy advisor. Ta wai le alu tonu ina ia talepe ai whainga leanga. Ma tau whiofia ai le whaatino ina o ni tonu le lei e te tau na whaia si teimi vave. Nai lo le avatu I mai whaatali si whaatali mai I, whaatali si itali mai le. Nā lai ona ia no foloa. Ma whao ngālo na malo si anga wha CEO o le Ministry of Health, po le batanga luenga le soifua malolo ina. E okai lava ia, ma whaatino e na ia. Whatoa vave ila ia leo le whainga o se mea. Ioe, le scanner lang, le stasina whateita inga. Le scanner na oka, ua fia masina o whaatalitali, tau no ma le scanner. Ai le isi si e whaapipi ina, lea la leo ngā. Le ifo isa tangata nā oa au ina whaapito, le whao ngā ina nā scanner, po le nā fo I X-ray machine. E whai ai whaata, e loa ai le mea ta oto le mea kipio, kama le mea le kipio.
A o fifia la. Wa ngā fo ia tala no anga male. A fionga le la una fausia ia ai ono. Ua mātango fia ila na tāpenanga. Ua sau noa male loktutele, sau noa male anganga sao lava. E le fefe, le tete, pe tau popole, pe sasi le tala noa. O se suinga te le na. E la u vaba ai ai. Mai isi na taimi la ititi male po puu. Ua savali ai i whaalawi loa ia. Ua ia oa oina mai ai foi. Se isi vaenga tā ua tele. I whaataita inga le leo lo whaia le sunga ia lauri. Ale mali ato. Ia. E tā ua tele. E to a lua lava ia vaenga. Lesi vaenga. A pau ale whawhita auri le tula i mai tonu. O ana lofi nu mera lua. Ona ole to a lua. O pomu te tele a ia. Ale whaatuatua i le atua Samoa utasi. Whai o le tofa ia ape na moe mana tunatu. Leulu moenga sua whara. O le uoma mai o le uso i a teo. A o mātou sanga whaatasi i le kolisi o Samoa. Ai o le pulu whana ma le pulu wafi fo i lea. E to lua i ai sui o le fast i to tonu ana lofi numero lua. O le fionga le li fo mai professor ia Dr. Alec Ekeroma. I le vava iatula o le usau no mai ia le fionga i le komsino o whainga panota. O lo o tatala pea le awa noa i le taimele nei se i au lia le tau le tu la sfulma le lua i le aso tofi o le vai aso fau e pa u i ai le aso sfulma le wha o le masina le nei o kuso o lo o tatala pea le awa noa. E mawhai ai, maanga waa, e ave ese le swafa pe wha maui i tua, le swafa ose sui tau wā. Ia, mai o te manatu. O le mea le nai whaia, le whawhale tui o le pāti whawhai. Ta ngā i matoe sila sila, matoe whetu nai. Ia, le tūlanga o lo iai. Ia, le sufi ina o le tofa. Ina ia se tangata e to tasi. E atu. Ai a whai fōi o le to lua lava lea. Ngā o manatu le te ta i le moe i tua lea i a tatau o tangata. Ia. Wana o se foe whae e le tau ia so o vai vainga e tu inatu. But within ana lofi the second, this constituency has two major, wonderful, and eligible candidates going head to head with each other for the Fast Party. E le lau sau no mai le komisina ia tātou te leilo pe te ua tu lava yaso ala ase tala mai. Ia, pe o umale to lua, pe halu le to tasi, wal whawhita auli le nau whai atu le sunga la auli o le a whawhai ngai. Mala mataitai o le pāti o le whatutua i le atua Samoa o tasi, ia whatasi fo i male lātou whawhale tui. Awa e ui le tele o mea sātu la i mai le nāwai tau. Se i o lava i na whata ape le palemene. Sa manatu ai ua solo i tua le lango a le whatuatua i le atua Samoa o tasi. Ai wawa i atu. Sa unoa momori maulauri. E le i alu e sa ili mai. Ni sui whaorioli e tā mamoe. Na sau soli lava. Ia tamari i lātou i le tu pāo tāne matamaitai. Ma si i a au. E fia tā mamoe i lalo le fua. A le whatuatua i le atua Samoa o tasi. Tātonu rei tūlai lima, tātou o suea, tātou tala e vai whanua, ai me se veo tala mai Australia, ma le Pasifika, ma New Zealand nei, tāpena ina ele te mai tai, le sui o le Radio Samoa, mai Canberra i au se tālia, le laumua, o Aussie. Ja,
Miriama alala toa po Maria la tātou so mai tātou talana whaafonga i Samoa mō le whaasalawina mō le taimi muri i le nei aso tofi o si mai le whaafonga. Tāna whanama ma lo le soifo si mai le whaafonga I tara fōwa le radio Samoa. Wala pata mai le taitai au o le militeri a Israelu ma ta ua haino nato whaatontonu wina atoa o kasa o se fuafuanga lea o lo o fuafua iai. Pamtaranga iwa ta ua le CNN e fua ini sosa se tolu o lo lato sira fia whaatalanoanga I whaatatau le mta upu a o hino ai e le pāne mia le whaatontonu wina atoa o kasa. Po ta ua le CNN o se whaatalanoanga na whaia masui e to onua le militeri ma le taitai o vainga au tau le puipuinga o tuina nei se whaamataranga lea e peo na whaaidio sauno ai le whaarurunga o le militeri a Israelu AUG Samia o lea ngā yoinga o le aono si itia ai se avenga mō vainga au a Israelu. Whai mai o le fuafuanga ia whaata amino lea ai mo le saidia o tangata ro awe whaapangata I Gaza. Le stofi wari ipatio le awhai ai se whairo inga re kapeneta Israelu ma Netanyahu le pānemia ia mau ai le rangolango a toa mō le whaatino ina o lea ngā yoinga. O mai a whaeroa le fitafita Israelu e fitu se 5% o Gaza o lātou whaatonutonuina le teminei I le mai o le lua tausanga o whaia pēr le taua. E whoringa wa tau le lava le ono sa ia Trump ia initia ma wa whaeroa mai le so le tara no atu I le pāremia o rea tunu ia piki sa o le tu e tu wai. O le vaso nei fo I wa whaaturanga I Amerika tariffs e whaia ia initia whaapopo atu le isi 2.5% o tariffs wa fuafua e amata whaamamaru le whae unga le masina rei tuina atu iai ma le isi 2.5% o tariffs lava e amata whaamamaru fo I le whae unga le masina. O le whaasaranga lea mo le awenane initia o le suau uma le kesi mai lusia. Ta ua le CNN o initia o lo lato whaatuma wina pēr le whainga whaapaanga ma Amerika. A lo tūmau pēr fo I le wāwaralata o lana mafutanga ma le taitai o Lucia o Putin. A lo whaeroa pēr o nātunu e le o iaisei tū o au iai le mata upu e whaatatau I le tau a Ukraine ma Lucia. Le la ua whaeroa Trump wala ngā tatau na whaeroa mai e initia po o whea tonu leitu e tu wai. O lo whenga I nei se li mai sini au stadia ma mōrianga I whaatatau I le whailaina se o tālo sanga mō tupe toe maua mai la whonga po tax returns. Whai mai le 9 News o lea li I sa whai ngā ruenga I se ofisa I sini a ua tua ia I tua inga ia I le whailaina se o tax returns a clients a le ofisa e le o iloa ia ana ngā yoinga o whaia. Ta ua e ui ele o ia o se tangata ua restalei nā lo ia a sa ia whaatino le tūranga na ia tu ina sao tupe o refunds a nei clients ia I to tonu o lana tu stupe le whai mai e lata I le miliona le au whainga atoa. Whai roa ripoti I ngā yoinga ia e whoringa ua lewa o na ia whaia pēr. Ma le Pasifika, o le au whai o tangata le whainga ruenga le Pasifika pe a whaatūranga se 0.2% le rate whaatusa I isi ia ma o se au whainga maualunga lea ua ta ua le Salvation Army e ono whaateleina lea tūranga I leanga I atu le rumanai. O whaamaunga mai le Stats New Zealand wa ta wai mo le kuata e whaamuta mai ia Iuni sa na o le 5.2% le au whai o tangata le whainga ruenga a le Pasifika a ua whai roa I nisi ripoti o le toa tele o lea whai numera o tangata talavou. Pai roa se whina ngaro le Minister tupe New Zealand Nicola Willis o lo o siri ato na le leire au whai o iei nei pe a whaatusa I le forecast sa whaia mai ma o lo iei le popolenga o New Zealand I tangata wa mana na o ini ngā ruenga a ua le mawhai o na maua. Ma le taramulmuli wa tā pena le manusina mo le ipo lalulangi ina langi sa unoai le whaia o ngā ulu o Ramsey Tomokino ma le kapteni o Masui Sui Matatamani pa ua raisa e ui le tele o lui tau a ua taura I lava le vaai le manusina I le whaafiafieina o lātou ainga ma le au tāpuai.
O nisi ru I tau te tele o lo whenga iei ma le au e peona whaeroa le ripoti o le lea wanoa o tene tā alo ma le lava o tā alonga po o a wanoa I le tier 1 o le tāmirisanga e whesoson iei mō tāmirisanga au tū. Tā ua le whaia onga ma le kapiteni o la tōna o le toleni lava e ui e le tere ni a lātou tā alonga ua mai a whatunanga. O le vasa nei la ua iei le au I Nandi mai tasi lana tā alonga e whaiai au le itu wa atu mō ene langi I le aso tō nai. Tala ia le video Samoa walau whaafonga mai le nei aso manu ia tere lava wha au mga ruenga o whenga iai. Va I vasale mafutanga o whainga tale o langa. Ai o te mana o ia e iloa ho nei tinga o te le lava tau ave nei tinga o le nei alofa o te le lava tau ave nei tinga o le nei alofa. Le famo e moi le olanga nei wa e amai mo ita nei le famo e moi le olanga nei wa e amai mo ita nei ai ona le lo fa wa e tatoina wa o manuia ai ona lelo fa o e tatoina ua mawhaina suia ai o le fa mo mo o lo langa nei wa e amai mo ita nei mo mo lo langa nei wa e amai mo ita nei mana tu ua e lango na mai au o feeling ua o ai o le mea sa e te mana o ai mai le taimi na o la I titi ai ai o le fa mo mo ai lo langa nei wa e au mai mo ita nei oh yeah le fa mo mo ai lo langa nei wa e au mai mo ita nei I can change, you can change, we can change.
ai se tasi e tu sama na o ele alo le atua o e o le a autamita e o nai tua inga o iuta o e o le tele nai lo o mea o ia se tasi e tu sama oi na oi le alo le atua se aina le sue ya se neo te faia no oe ya se neo te faia se via ya ue anelo Ia le na whawhia whianga sui fi loi o le manawa o ngā luenga. Ia mai se fo i le ngā Gagaifo Faiva o le atunuu. Po whea lava le atunuu ma le aso ma le taimi o lo e whawhongafonga mai ai. Whamalo. Ia tau tau ia ma ngā luenga le lei o lo whawhia ngai mo o tau. Ia le fo i wa tā walunga tiu te ma Faiva le lei aso. Ua le ua kuaka sulima minuto le ua te aile lima. O la wa umana sangi ia makoloki cards a lisi vaenga. Ia wanga ia tufo i o lātou ta vale. Ia o lesi fo i. Ia wale alu wa le aso tongi le nei moisi. Wale alu le ta vale le masani o na usu mai ai le tae au. Ia o lo le aso tongi. Ia wale alu e le ta vale le. E musu avse luas fulta la e utu le pensini ia. Asi kamalela ke ngā lue. O winga ngā whapenga o kako. Ve vai. Oi, mu ako e leo kia waku le pasi. Ia lea la ua olo e lea soe. E a fo i tutongi ai. Si whaia wha lele ngā mea sunga masole. Laki mo whanua whapea fo i Lucila today. Ia, mālo soi fo manuia o Faiva utuone. Ia, mātou mātamata makari ea ko ingei il kako ngu i o Tara. Patalofa, mālofo i ngā luenga lo whea ngai ma le fionga. Taula papa leo Pepe, William leo Pepe, talofa uso watu o mamalu mo taulangi, whaftai le tapu ai mai. Fatalofa atu fo i lau mana mea le tamaita ia Ruth. Saying hello to Ruth, if she's still up here or you're back from Kawa. Safely and in one piece. Ia, maari e kalameli le fe mai kalameli. Ia, au te talu lava ina ia secure le na foa na lofinu mera lua. Ia matapua i fo ia ape la moe mana tunatu. Leulu menga so fara. Ia, pe ia na ufa yatu. O sui whaorioli nei e to lua. O pulu afi umalava. Le to fa ia ape so fara. Ia whapena fo i le fionga le rii fo mai professor ia ai ono Dr. Alec Keroma. Both candidates are well-versed candidates in both the culture and even their expertise in their own fields and their own rights. So we can only pray, and hopefully for the best to come out. Se outcome le lei mo le tātou. Wha moe o le nā fui. Maenga o le itu malo. Nā lofi numero lua. Leo wawa ia tu nei.
Ua sauno mai le fionga i le komisina o whainga panota. Le ua ave le lātou tusi o ia whalatai. E tali atua i le tusi na ave ia fia me mala auli. E winga i le tapuina o na lātou wa whea. Ia ele o whalatai ma le whalafitu. Ma ua si pela atua i fo i le komisina o whainga panota. E soli tu la fodo. Le tusi le nā. Ua sa tia ai ai a tatau. Ia whape nā fo i le tangata palota. Ua sa tia fo i male ai a tatau sao loto. Ale tangata o le sui whaorioli. The candidate, the voter, and even the political parties themselves. Le sapo, ia po le supa, po le supo, ia po le alava. Samoa ua poto ale fionga. Ele tamaitai para bi o le malota o ave ia fa pena fo le sunga ile la uli le mali e toa ia ma le fatu tu ile tu sa mo tas pe ia no fa yatu pe o vave ia le fa yunga o fa ia ele i tu malo ai mai se lava ile fio anga fa la tai vai atu ia le pa ia ma le malu fo i tulanga fa lu pe o le tu malo ina ua au mai le lātou tusi lea. Ona o loo ta oto le lātou talitalunga. Na whapea nā whoio na whaio le lātou tusi a ngā i le komisina o whainga pālota i le nāwai tau i le lua awhe lua sifurma le tasi. O ai na komisina le teimi le nā. O le ali ilo ia, le fionga. Ia, o ile sunga lea Matthew Lemsio. Wa ngalo ia ta ule swafa matai ma taulangi fo yo lea o lea ta mali ai o ia le nana tau no u ele tusi ele i fa malo sia e fai malo matu mua Matthew Lemsio le tu la fono ta iala ma le tu la fono au tu o fai ngā palota sa ta tau ai ona ia fa malo sia ma tali atu ia fa la taile na vai tau le ai e sel to mele fai ai pangalea o i loa uma lava le atunu. O fai malo matu mua. Matthew Lemsio. O ia fo i lea. O stangata lango. Ia atu le epa ma le HRPP. O ia fo i lea. Sana ia activatina le 4%. Le formula lea. Lea na vevesi i fo i le atunu. Ia, le na. Ua utou manino malama le iai. Le fo ua vava ai atu lava iai. Ia o ia foi, o lo so soni i le tūsia ina ma le tāpena ina. O le anava tau, ia ma le manu lauti a le fast. O ia ale vaenga whai o le chapipi. O ia foi. O lo tūlai o se lo ia atu le epa ma le chapipi. So, it's clearly seen that he was part of the HRPP all the way. So, lera e tātou tiltilo atu nei ai. E le whetena inga o talitonunga ma amese o tautonga. I le ngā lurue ai le malo, ma lātou langolango le malo, ai lātou te le whaia le mataupu. E wha malo si ai le tulafono tu mau. The rule of law and the statute of the Electoral Commission concerning Article 153A. Anyone that crosses this road in terms of trying to evade and also the opportunity for the voter, the candidate, and also political parties. Ia po le fionga fo le komisina, po sui fo I o le official komisina, e wha lave le ia tatau. Ale tangata palota, wha pena fo I le sui tau wā wha olioli, ia ma se vaenga o se pati wha upwhai. Ele mwhai ia o na tau fia, ia le saolo tonga ma le ia tatau. Ia lela ua tiltile tasi ala wa ai ia I le vele o mai mau atoa le palota
alupe matasila tolongata. Ma te tonu foi. Ua fulusia ato le tu malolea. Ele to fa tele ai Christian Cullen. Christian Ausangi. Nio. Ila uwa wa ile na iai. Male maita watu. O le si vanga tā ua tele le whaafonga le atunu. O le tā ua, o le tupe, o le poloketi, o le tasi, le biliona tāla. Le ua fausia ai, ia le tele o ofisa mafale e mapu iai ia le itu malo. Lima sifun maltasi, e la isi itu malo, e le ini fale. Ai whaasolo i meo fale a onga, ma fale komiti, ma mea whapena. A lea o tilu atu nei. Ua sanga tonu ai ia le tūlanga o tonu whai, le tō whā ma le whautautanga, le whaatō whala inga, a whono whawai le fausia lava leo la tō lava no whanga utu. Lea la ua atu nei ia le vaenga lea, o le whaatuatua i le atua sabo ua tasi. Wale o ini mauta ni ngā ruenga, wale o ini hola ani a onga, a wo sao lava. Ma whai a lātou maftanga. Ea i tu tonu o mauta whawai, o whono whawai. Ese le tā ua tele o le vaenga. Ua tātou vava i atu ātangia mai ei. Le tā ua o le tūto o tasi. O le whono whawai, a lea i tu malo, ma lea i tu malo. I le iai o se no fuanga, o se maota, e tapu vai tasi iai de whaia le tu malo. Le foi lau apa tu iai, la auli. Ma utamanatu foi e tau foi isi taitai o na whaalotu tele. Ia whono whawai ai tu malo ne i lima sifur tasi. E fe soani le whamai lea. Ma le tineia o le tenki Faiva. Ia po le Faiva o panaivi. Ia le ua fia i nei le tōtele o tātou tangata e meise lava le tūpulanga. Tūpulanga lai ti whaftai a kalameli a le pia sa whai malo matu mua. Reu pena sa e tasi tālo whalava o lo mātou mata atu i Hastings e whapena fo i le uso ia whamanatu. Ia ma si o lātou ainga ma ua le tātou tusi o le so ngā ia ma le tātou tusi fo i o le vau whiriwhiri. Ia ma mori atu ia le vai o le ola i le vai so fo. Ia sa ola, whai ia kalameri. Se kuange i lunga o waka, lo waka au le lei o le ngā whale, kalango mai kua o le pupunki. A talo whātu, whawawina tani elu mai o Tara. Ia, ma lo le, so i fuamanduia, ma lo fo i le lango mai le tātou pola kalame. Ai mai se nai ta mamatua nei, i fia whatalo whātu le ta mamatua. Ia au mua ave, ia whapea fo i le tina o le ainga, ia au auna, ia mese fo i le no whaalo ma le ainga li i nei manurewa, halo le soi fuamanduia, whaftai fo i le mafuta mai, i le au langa, alei a tau sa vea. Whatalofa whapatua fo i, whamandu atu le nei asu ma le nei e fiafi, i le fionga ia le malu, Williams, ia, ma le fionga fo ia muangu tia, toko to whai ono, ia, ma le whale tua po le fionga fo ia whale na onti Madeline to whai ono, ia, ma lo le soi fuamanduia, ia, te utou, le ta mamatua, o le tātou a inga le fionga ia masoe tā uli Josefa, le fionga fo i male a inga li, ia me se fo i lo tātou ta mā, ia tui mā walunga Josefa, na i tua whawhine ia Erolini ma Fortino, Foleni ia whapea fo i leuso i Vaisingano, ma lole tāpua i mai, i Faiva o kama sau, tama o le motu, ia le na, tā ua leo wabai atu nei. I le tō sfulma le tō ono. O tangata pālota leo lo o tutoio le atutu la i lumo le whamsinonga i le aso a tai au. Mo le itu malo o whale alupo mana tua foi. O le itu malo o whale alupo lena iai ia
le whawhita auli na tūlai mai ai. O na e sili atu le iwa sifulma le ono tangata pānota ua fisiringia le lātou wai a tatau. Ua le stalai ma manatu e tau na pānota i whale alopo po le tu malo. O le tupu whanofo ia au wā matoto ma le tāpo inga le whale whao. Ia, le la, ua tūlai mai ai, ua wha maonia le to valu se fulu e mawhai o na pānota. Lea ua mai ona le stala. Ai to e sfulu ma le ono lea ua manatu. E maua le tala i le lātou whaamsinonga ma se tali i le aso atai au. I le wawa i atu le to o wha se fulu ma le wha o sui wha o lioli i tu malo uma e lima sfulu ma le tasi o le atu nuu manu fo o le pare bene. Fas fulma le fao i la nei. O sui tau wā fao lioli o palota taitotasi ia po o independent candidates. O le te mua nei, ua o ai ia se whainu mera whapea o tamali o le tūpā o li i ma tinamata mai ta i tau wā i le whainga palota tele la tunu. Ai tutu taitotasi. Independent candidates with the 44 of them. Fast fulma le wha. O le tolus fulma le lua o le whainu mera lea o i lato o sui tāma mo e wha o lioli teito tas. Tolus fulma le lua ua fausia lava le lato mafutanga. Ma ua o i lalo o se wha avaa ia po o se whawai ma se fua e tasi. O ai lava e tūlai mai, o lo mafau fau e mō mai se to avalu, to iwa, pe to se fulu. O na la tau filifili lea, mai pati whau whai te tele nei e tolu. Fia me ma le sap, la auli ma le fast, tui le epa ma le HRPP. E o i ai, e fausia ai se malo so fatas. Now, out of those 44, there are 32 candidates who are now uniting together under one umbrella with the whole intention that after the general election, if 8, 9, or 10 of those candidates will come through, they will decide out of which of the three major political parties to join to form a coalition government. Manga ia foi ai ki a ia uri, anei foi tamali ma nei sui tutu tai totas, a whela e o iai, leisis fulma le lua. O le whawhitau ni o le mea le nei, o le tū tai totas, ona e leise pati o lo o pipi i ai, ma mo ai se whaavae o se banu lau ti, po se anava tau, e loto whatasi ai, ma mali lia whatasi ai, ma lātou tū leia whatasi lea manu lau ti. Oi lātou uma, o sui tū taito tasi, e le ai se lātou mandate, le ai fo ima se lātou manifesto. O lana winga le nātala, e saual tangata lātou ia tū tasi, ma ona ala ngona. Ma ona mana onga, ma mea manatu lava ia i ai nā o ia lava. Le ai se lātou anava tau tustusia wa mali lia uma i ai. And there's a problem. E il whawhitau le nai tūla i mai ai. A uma nei le whainga palota. Ai ai ni sui tutu taito tasi e sao mai ai le mea lea. I le whainga palota. Ia nau tau sila fo i le i ai. I le te leo le teimi e alu ai. O a mea i o le atu la i mai. O le malusi anga e iai i tangata tū taito tasi nei. E mawhai ona sui ai se whai ngā malo. E mawhai foi. O na whatu wina ai se whai ngā malo. A o a mea tutupu mai i lea vai taimi. E nofo whaatalitali i lea tunuu a o whaia. Ia whiutanga inga i le vāo tangata nei.
tutu te to tasi pe to tolu pe to fa pe to lima pe fia lava. O lato fi naunga lea e whai o mataita i o pāti te tele nei. Pe a whai tau te mana na o i le mātou whai numera o mea nei mātou te mana na o i ai. Tofi min star, ia whape nā fōi ni teitei whono, ia manisi lava vaenga ese ina ia whaamalia ina i lātou, they become king makers for a coalition government. E whape nā fōi mea na tula i mai le fionga a tuala, whamausili, te vanga Bonifacio, malusi anga lena fina winai. O le mali fo lao le, o le malusi anga lena sa ia tuala. Ona e anga va atuala o seri ilo ia, e malama lamba i le tula fono, malama lamba i upufai. Le ala fo le nai le tai pala ai e tuala na fai sa o ia tulepa. Ua tatau na e malolo mai. Ai le Italia ina e tulepa. Yo. Alana na se e loa matuala, fai lo fo i malatou feutanga inga. Male sunga le lauli al mali e toa fatasi ai male fionga le tamaita i pāle mia o le malotou ave o lo iei neng. Le safa pito i afia me. Le ala na, e fai e lava si taunga tātele. Time-consuming, negotiations, deals will be pushed forward, and what? Contracts will be signed. Wa pei au le malianga fo le se konkalate ai sauni fatu le tato malo, la tu inatu le tofi minista ia te o le matanga luenga te fono i lea whala putonga, o manuia ia, o le tutongi lea e fia, o le tavale, o le telefoni, o aloni, o tupe whaanganga, pe a whai e te malanga, o whamrianga mo oe malo whaletua malo ainga, o le tavale foi, te whalua e free ai lapa. A rotu ma le tangata e whafoina lau tavale, chauffeur oe ai e whaama e paepa i tua, o oe o le tangata ua tā ua tele ele whainga malo. So, there you go. The individual candidates have no mandate, no manifesto, just a bunch of individuals' personal agenda and what they want. Isi. Talo fatu i leo so ya lui kunwayu, alo, malo ngā lui ne yaso, ia fa perfo ia leo so, ia feti ia male faletua ia Linda, alo ngā lui ne yaso, aftai tiute me Faiva sa whenga iai, feula motu fau, talo falava, ia fa perfo ia leo so ya lui kunwayu, e mauto uma lo ngā rurue o le peo le whare moa fo le leo e olo i ai nā Henderson. Tūle whamalo, so se whalwhai ngā ruenga lava. O lo whafonga mai ai i lātou nau amata le sif pō, ia po i lātou foi. O lātou ngā rurue i whalenga o si mea i le atunu o atoa. Factories and manufacturers, lo ngā rurue. Ia male on sai foi i ngā ruenga o lo o whengai mo. Tau, tātou o e tāle peselea, ai sa ili se avanoa. Tala noa tuai le tamaitai o ati, mai le tātou whale tabale. Le Henderson Cars e pei o la māsani ia i vai aso te tasi, o le vai aso ina ua ngā ngai for Faiva. O Samoa i le nei awa uli o le aso tofi, o le whaatawhiti o ngā ruenga.
Lo e whafonga le tautua o le siu fonga o Samoa, le radio Samoa, mele a tau sa vea sa iuli le nei fo ia awa uli o le asatofu i o le whaatawhiti o ti ute maua ngā ngai fo ai Faiva o le atunu wa le maua sa avanoa tātou te whasotai e ma le tātou paanga masani ia le tamaitai po le tausala fo ia ati mai le tātou whale tāpale o le Henderson Cars ia e mwhaiona e wala au iei le lātou telefoni e le eise tongi o Marcelau, fitu tasi. Ia, a leo le nā. Wala au e whai, tuli mea se ka vale ngā whamele ato sa vea tuli mea se tā vale o ki e koe se o la koe vai. Ia se tā vale le tau lo toa. O le tuatusi, se lau Weavers full ma le whā Cavendish Drive i nā i Papatoetoe i Manukau. Te le leo ngā o le whainga pa anga fo i ma le tamaitai a ati. Ia ma le Henderson Cars wa tele tau sanga. Ia olo o tautua i nai ia le tātou atino. Whatalo whai si vale pasesa. Ia pe fo i ropeta pele masina ma autou malava. Olo o ilunga o le tātou api o linga. Tawa e sina whanene Matthew Chung Fook. Ia pe fo i le vanga lea. And Angel Nathaniel. Nā lor se fua Angel, ia, alo fo i le ngā lulue. I le nei aso, i lato umalo uanga i atu. E whaatino le sifi pō i le awhiawhi le nei. Ia. Tārusia i le anga le rei o le atua. Ina ia pui fo i mamalutia lo tau soifua. Au le whaatamala. Ia. Au le whaatamala. O nisi o tau e ngā lulue i mea. Iei masini ma ai. Ia ma meo masini fo i alu le tise ia ma mea whainga luenga e ono o mai aini manu amani masoe ia mani whale tonu i le teimi o ngā luenga. La lal nao se tasi o mata upu tā ua tele le Work Safe New Zealand ina ia pui ai le company pui ai fo i maoe ua whaata oto ai tu la fono mo le saunga le mu i to tonu o whale whainga luenga umalava. O se soli tu la fono i se company, le ai o se lato tu la fono, pui ai tangata whainga luenga malo lato saunga le mu. Ta ua tele. E le ngata fo i le nā, e mawhai ona mō lia i a se company po se whale whainga luenga. E le whasioti tangata pa i valea, manslaughter, pe a whai. E tupu mai se whaalave lave. Ia, ai a fia ai se company.
ai le ai se lātou tu la fono whawai e pui pui ai le saunga le mū I to tonu o le si o manga o ngā ruenga. So you see, ladies and gentlemen, it is important that every company that you work for find out if they do have a safety policy or Work Safe New Zealand regulations to protect the company and its assets, and that to protect yourself and your safety as well. Ta ule na o le vava ai fa le lengi na ia pui pui alo saunga le mu ia va pe foi le saunga le mu a seta ma mea whainga alwenga a le whale whainga alwenga. Manuia le si pōle nei fiafi ia ma ia malutia foi lo tau saunga le mu I so se taimi e ta ua. Tau filo Samoa pe telo se te whalo ta lofa malo sui fu manuia o Ropeta ia ma uto uma o lea ua mafuta mai. O le tūlanga lale na o loo iai nei ia le toa wha se fulwa le wha lea o I lātou o suri wha olioli tuto tas, to tele tele. O se te mua le nei le tala wha solopito o whainga palota Samoa. Ua matua I tō tele ni tangata o lo tutu tei tō tas. O lo o manatu ala tō ia. Ai, mai maufur ke mi kau ki o I paki. Nā tō tele tau tu ina mai fua le avanoa. Tātou tā mo e I lalo le lātou tanga vaipo le lātou fua. Ia, o le mea le nā ia o le sao le tonga ba le ia te tau le nā le tangata tō tas. But with one independent candidate without a mandate and without a manifesto, then you don't have a party that you belong to and anchor your candidacy to. Taua, ia, aila I le teimi o whautunga inga. Au mai a vatu, ai manatua lele. Fast fulma le lima. Ia aso ua tu I nātua I e fausia ai se malo e tusa ma le tula fono whawai o lo o ai ai. It's within the Constitution that 45 days after the general election that a new government must be formed. Ia matu I nātua I lola ia lea. Ia o le pepa mai I le I le whafonga whetalai ua filifilia. Ia pole te tai fo I o se whaenga whao upwhai ua filifilia. Nā te tu I nātua I le lisi o lana kapeneta ua uma o na whatulanga matofia. Whatasi ei fo I ma le vaenga o I lātou uma ua filifilia o ni sui o le palemene. Le palemia, le sui palemia. Le fonga whtalai, le sui fonga whtalai. Ia, whapena fo I sui o le kapeneta fau lea ua se e mai le paia inga fau no na sifuma le vanu. Ia, ona talo I lola ia lea le fionga lea malu le malo le ofisa le fono. Ua tatau na whatulanga se aso. E whatino ai le whatauto ino I lātou uma. Ia, a ole I mai a ia aso e fast fulma le lima e pei ona whaatonu mai. E le whaavae o le tūla fono ma ulunga o le malo Samoa. Mare na vaenga, ia male si vaenga ta ua lava pei ono o vatua le teu wina o vaenga o whainga palota. O le se e mai lea I le lima tausanga, I le wha tausanga. O taltonu, o nisi nei o swinga, e me whai ona tala noa I pea, ma watu I pea, ia le mawhauwhaunga I tua o mea nei. Mua, ina ia whaatapula le teimi o le pāle mene malana no whainga. Lua, ina ia alu atoa, le nau ta inga I tūla whono o te tau o na pāsia, whaatasi ai ma tūla whono sa au mai ai wholofalanga.
i le taimi na alua i le whaalawi loa o another tau. O le whātau sanga le nā, au te manatu ua matua i lava matutoe. O le tausanga muli lona lima. O le tausanga na e tā aloa i sumu ina wale i se pusi. When the cat is away, the mouse will play. And that fifth year, I believe, o le tele o le nā tausanga o le wha lue na fua. O i lātou ia sa i tono o le pāremene. Ia, maleini ngā lue ngai whai e. Awa o la o le apisi o iloa, o le a whai le whai ngā pānota. Ai, o le whao o tausanga, o se taimi te le, mo se tamai atu nuu, manai tangata, ele atoa, se lau 5 afe o tangata anga waa e filifilia, ia sui al mauta whano ma le pāne mene. Leo ta ua nei e le fionga i le komisina, o whai ngā pānota. E nā o le se lau ma le lua. Se lau ma le lua hafi. Lua se lau tolu sifuru ma le ono i lātou e tapuni ane le ofisa o le pānota mo le stala. Na pau i o tangata o le stala. A whea o iei lesi sifuru 5 afe. O lesi sifuru 5 afe. O la i Samoa, ma o lo i fafofo i atunu umamau, ona o le polo kalame le nei, o ngā luenga whawaitemmi. Ia, ele tio fo i seisi, e te tau na whaia seisi tu la whono mani a ia inga. Some provisions so that the people that are involved and employed with the regional seasonal employment scheme, ngā luenga whawaitemmi i atunu i fafo. Taura whai se awala e whai unu le stala tangata nei. A ole i o mai i fafo i a lātou ngā luenga. Ma toi fo i atu e whaatino le lātou pālota pāo. A pāo uma ona le stala. So, o le teimile nei, e silia i le sfulu lua afe pe walata fo le sfulu tolu afe. Tangata whai ngā luenga o Samoa o mai i ngā luenga whawaitemmi. E ala. Ia. Tasil nā ngā luenga te le. E tau ona tuli matai ma manta i tuina. E le tātou ofisa o whamsinonga. La tātou wō. Tāle peselea. To e vai tā siasi nā wanoa. Tātou te talanoa atuai i le te mai tai. O ati mai le tātou whale tā vale le Henderson Cars.
95.3 Amo. Radio Samoa. Ja, whawhiwhianga sui whiwhiloi, ia whaala i o bata I lunga lea la tele, ia o anga ia tu fo I na ua, ma lava ngā luenga o le nei a so tofi o le whaatawhiti o le tele o tiute ma Faiva, sa whiangai ma le atunu o le nei fo I vai aso, ia anga ia tu fo I nisi le sifi po, whaamanatu pe ia te oe, ia le saunga le mui lunga o ala tele a me se fo I tutonu o whale whaingarunga, kaukuri moi, ia. Palesi mea tā ua le nā. O le mea tā ua le job description. I te tonu o so se whale whaingaruenga.
O loo tusia I lau kon kalate whaingaruenga. Your employment contract has those clauses. O lea, job description fo I loo tu mai aia. O lea ia inga o le whaingaruenga I oe I lau kon kalate. Whamatala le lei mai ai o a o tiute mau Faiva e patino I a te oe I le wha taunu uina o le ngaruenga. Leo wha whaingaruenga I nei oe. E tele I sau o oe se engineer. E tele I sau fo I o oe se safety officer. O lau ngaruenga, ia, e whea ngai malenga o singa o meo o loa, ia po le alava le mataupu. Ai le wha pe lol masingi o lo sau I lalo inga. Ngai kanga lola I le loke I le masingi ma. Vai kanga ka se I waia ngai I le masingi. E pe el kise le ai, that's not your job. It's not say, it doesn't have in your employment contract that you can actually fix the machine. There are engineers online, on duty. E wala auling singi e sau e whaile mea lea. E wange o e wange se ali e ke alunga wha le e mai mo malolo. E lo kango fu e loke le ngā rua ngā riskangaka. Ia le mea lana e tupu ai, ia wha le velabe. Ua tātou le tu lai ono o le taimi o tātou telefou I vai whanua I le ngangana Peritania. Tātou te loa I fo I mea lai tupu le loto I whale o New Zealand. Le anga o I tātou lea e no nofo I New Zealand nei. Mai te tau na marmala mai loa mea o lo tupu I lo tātou loto I whale o si mai o le whaafonga telefou I vai whanua. A le Radio Samoa I le ngangana Peritania. In this update, a temporary shutdown may be on the cards for fertiliser manufacturer Balance as it struggles to secure affordable gas. The farmer and grower co-op says it may close its Kapuni plant for up to 4 months as a contingency. The company manufactures about a third of New Zealand's urea fertiliser each year. Chief Executive Calvin Wickham says they aren't able to secure gas on a long-term basis. We are hunting for short-term gas, and if we can find some short-term gas, we'll use that. But if we can't, then we'll be forced into a short-term shutdown. The Prime Minister admits circumstances are challenging for Hatohone St John, but he still doesn't want it fully government-run. The ambulance services, therapy pets, hospital volunteers and community carers programs will shut down mid-2026, saying it's not about cost-cutting. Chris Luxon says government contributions stepped up in the last funding round. By their own admission, they do not wish to have full government funding, and that is because that model works very well where there are other supporters and donors that might partially fund ambulances, for example. New partnerships may be forged from the turmoil of US trade policy. President Donald Trump's enacted a wave of tariffs on goods from more than 90 countries from this afternoon. We're now among those facing a 15% tariff, while Australia and the UK remain on baseline 10%. Brazil's been dealt the steepest rate at 50%. CNN's Mark Stewart says China is already trying to capitalise on it. We just heard remarks from Chinese officials telling Brazilian coffee makers, coffee bean growers to come to China. The market is open. A globally beloved musical created by a British-born Kiwi is returning to New Zealand theatres from a hit West End run in London. Just a jump to the left. Richard O'Brien's iconic Rocky Horror Show, famed for classics like Time Warp, will play in Auckland, Wellington and Christchurch in March. And that's your update. To sport and a full circle moment for New Zealand cricketer Jacob Duffy as he gets set for a long-awaited moment. After remodelling Duffy's action 8 years ago as his coach at Otago, new Black Caps coach Rob Walter has now selected the Southland fast bowler for a test debut. Ahead of New Zealand's second match against Zimbabwe starting in Bulawayo tonight, Duffy says coaches like Walter have been instrumental in achieving his test dream. Reflect on the things that I've done to get here in terms of my action change with Rob back in the day and little tweaks here from a Jake Oram. And there's so many people just have their say along the way, and I guess as a player it's for you to manoeuvre in and around all those coaches and find out what works best for you.
And Crusaders coach Rob Penny believes Richie Mo'unga can get back into the All Blacks without being a regular starter at Super Rugby level. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Ia le nā tawalunga atuai e tātou telefou I vai whanua mō le teimi muri o le nei aso. Ia le o tātou wa uina mai foi. E le o malolo ma mapu le nei. Ia le tūlangolo iai ia le solo te tee. Tamaitai o li I tausi mai pasi po le au tausi soifua I New Zealand atoa. Ia sa whaafonga iai le tele o le atou. Nau ese mai whale mai. I le amatanga o le nei vai aso. Ia ona o le tūlanga le lei o lātou tongi, ma le lātou tāru sanga ina esi. Ti o lātou tongi, o le mea la le tūla I mai nei. Industrial actions by nurses all around the country. Ia rau siri atu I le afe mona tupu I lātou. Ua leo I ngā ruenga ai tutu soloi mga ala ma whaalala lātou lau papa fo lea ina ia alo lo fatu tangata e malama lama I le mata upu leo o lo latu solo te te ai nei. Mai utal tonu, o le mele tau le whai e le malo. E le malo so fatasi le nei o le tāwhatolu e peo nei. E le National Chris Luxon, ia whapena fo ia David Seymour le Act, ia ma le fionga I le ali I o Winston Peters. Po wawasa mana ia o le New Zealand First. Le si fo I lava inga tā ua leo o wawa ai atu nei lo whea ngai I lea tunu. Ma se whawhi tā ulu I tusa ma tātou tā vale fo I lea whaola. Paramedics and the St. John Ambulance Association. Wale I se tupe. Whaatupe ai ngā ruenga la veai. O le ala mea tau le whai. Tasi fo I lea vae ngā le malo. Ai I lo utal tununga. O se vaenga le e mawhai eo na ngā lue le malo e whai paanga ma le private sector. Nisi lātou te o company te tele tū ma oti e mawhai ona sosoani wha tupe beia. And in return, e te tau fo ona maua se incentive ia po o ni vaenga. Mai le malo e sosoani e I company ia lātou te wha tupeina. E tā ua tele le iai o le au whai ngā luenga St. John Ambulance. Ia, tō telefo I ali imata mai ta I Samoa. Wa lātou filifili lea tu ai ngā ruenga. E la vea I ai le soifua o tangata I teimi mana o mia ai. I wha lave lave wha fo sei. Ia ma le vili mai o sisi. Wha mole mole. Wa mana o mia, le fasosoani, I le tūlanga o le soifua ma loloina. Ia, po tōng fitinga wha fo mai e vave atu se ambulance ave oi I le whalma. Bava iane I alatou whaasirisilanga le nā o lo whanga solo I lunga o penga ta whailangi. Ai al tangata o mū le loto malofa I le company. Ia wa o le whala puputonga le St. John's. Paramedics and ambulances. Ia, o se ngālu wenga tā ua e la vea I ai le soifua o le tō tele o le atunu. Nā lere I ai whamai you want to donate to $2 or $5? Ala mele whaalui I nā sau lima tāna. So di ai I le tūlanga pangatia. O maila ia lea I tariffs al tō ina lea o Donald Trump. Lea lava e whaau ala mi o le ko inga lea. Lea la ua whaatiti e lunga o Brazil. Lea tunu o Brazil. O stasi o tunu o lawi loa le langi. Na te toto ina ia le kofi. 50% ua tuu I lunga o la fonga e au mai e le kofi le na I te tonu Amerika. Lea la, wa osa tu lo masaina whai mai. Brazil, bring your coffee here. Don't take it to America again. Ia le na, papoto tele saina le whainga le mea le alo winga lala wa avi I saina, ai whapa ua le tariff. Po le 50%. New Zealand I le vai aso le nei. Lea o toi tu mai e le 5% o le tariff o meo la fonga whao popo I lunga o tātou o loa.
O te ofo ala i le fina wina e le malo so fatasi le o lo ia nei. Ua maua lunga tele le 15%. E te tau le pa ui lalo o le 10%. Awa o le tele o tātou o loa i olo a batu i fafo i Amerika. Our dairy products. Le fai le vaenga le o le batu o le tātou Frontera. Batu o le tātou Sisi, o le tātou Pata, ia whapena fo i le tātou Susu, a ano o manufasi, ia whapena fo i fulu o manufasi, fulu mamoe, fulu povi, ia pau povi ma me uma whapena. Ma tātou awa o Niusila, o se atunu usili o le whamanu ia ina i fua o la au. Ai mai se lava o la au fo ele atau mawhamata, ma la au faisua. E tele la products ia ma o loa a New Zealand. Lea la, o le 5% le uto e whapopo ne iai. Ia la tātou te mana tātou e la ititi. Ai i le wainga lava la tau i o le tau au fe whātaua inga. The trade war. Trading war. It's not over yet because o le tali tonu ia le tele o atunu. Soli tu la fono ia Donald Trump i le whainga o tariffs ia ma whaapopo i lunga. Ai le pule na ia. E pule le matanga luenga. Po o le whaalapu tonga le malo sili o na powerful ma malo si atu nai lo o Donald Trump. Ma so se atu no. Le WTO, the World Trade Organization. They are the most powerful people, and they are the ones that set the tariffs on every product and the trade war between countries. It is said tala leo te whatuene. A lea lava. E lango lava east ngata ia le to ino Donald Trump. Le foi la ua foi le su enga. O le li ile sua foi a Cash Patel. Cash Patel. Ia, o ia le na o le pulesili, o le FBI, leo whaapitoa ia, le na sau nei, i le tatala ino le ofisa o le FBI i tonu o Wellington. Maa se move le lei, a o lo o sua ina o ia i le teimi le nei, ia le whaatonu sili faulia, ona ua ia o le ngia, ia le senate ma le maota, o fai pule uma o le parlemene o Amerika, al senate ma le Congress, o ia i eilo na whaai longa lo ia. Ale ua mo mulmuli i fonei, e le ai se whaai longa. E na o le lua semester, na le stala i tutonu o le St. George Law School. Ai wha mawai. Saulo su e le ngaruenga. Ai ave ai ia lana credentials na po lana CV o lo ta o tuai o ia. E ia le whae longa lo ia. Does it sound like someone to you that you know? Pea tuai foi. Ia le era i foi o tātou tangata. O le fefe o aifa me o la tau o lo ia ma mea whapena. O lea. Ia e tuli au pū i le tala pepelo, ma le wha maoni. Ia lailo le le ia le tō tele o tangata. Tasi lava enga o le ua anga i eisu su enga i le teimile nei a le mauta, a le whalefono ma le mauta pae o le malo tele o Amerika. Pe whea i le se fulu lua i le se fulu lima tausanga. O pepelo le tangata lea, ia mai le tangata le ufalong tu whato ese. Whato ese le tangata i le mauta o senate. Whai mai, it's a mistake. Nate le i maua se whai longa lo ia mai St. George Law University. Ia le na. O kai, ka whiwhi, kai makau ki olo na winga la. E uma le su enga le senate ma le Congress. Iai ma le whai unga e whai i le tangata lea. Ma le pepeloina o tangata o le atunu u atoa. Ai si sila le iai pa alu i lunga i le Facebook, ia whatasi e whai ma le YouTube channel.
ma e mata ia lea i le suʻesuʻega le senate e uiga i le tagata leo Cash Patel e lelei o le ua faatulaʻi mai se tatou lala o le FBI i Wellington i New Zealand e faigofie ai ona fesootaʻi ma i ai Samoa aua na pau alana o le mea tasi a le manaʻo i ai le soga lauli a le maliatoa a o tulaʻi mai faafitauli i le maliu ai o tuʻau au mai ni leoleo i fafo o silinga tali i seu i le taumawhainga au tātou ofisa o le malu i malo. E le ise mea lea ngai. E le whapeo o tātou le whatutuaina i a tātou leoleo. Ai tā ua le whasilingi o le whasoasani mai i leoleo whapitua. E mawhai o nao atu. E fau mata. Fresh pair of eyes. Fresh pair of ideas. Techniques. A wala ese whatino i le suesuenga. Ioe, o le tāwua le nā, o le tātou mana o mia, o i la tau ma se whasosoani, ina ia toe whatino ato le suesuenga. Right from the start. Toe tanga i masilisila i le lipoti le nā na tūsia ma wha maupopoina e le fionga ia lio, polvitelenga ia lavea. Ma whaatau malama au awa. Tā ua la tō ia o le toi tanga i masilisila fo i mōri mau. Ia ele se tala toi fo i le vaenga na o le whamsinonga le na whato a laule i unga i le masina o ke topa. Ai, e mana o mia i tātou le feso soani pe a whai ua umi se teimi o mana o mia se tali le ngata i le atunuu atoa o mātua ma le ai ngō tu au ia ai whapena fo i ona wha mama ai i ngō tangata o lau manu ia i nei suenga ia matua inga fo i ele i o i ai ia le sa ili ilinga ma wha mauni ai se tangata ua a fia ma wha maunia ni tua inga mani mōli anga wha sanga iai. Fatalo fatu i le fionga i le saoli i a tuala tau pa utino ma le falitua i a peka ia ma le tātou vai o le ola e moe le malosi fatalo fatu fo i le ftalenga i alanga aia po le sunga fo i a tau pa u fetu lele ma le falitua i a Juliana ma le no falo ia mauto uma o o mapu mata pua i mai i le nā i le malai ma le mauta i fungone ia ma lo le Faiva le nei aso i tuta ma Faiva aro filima sau tō ngā lue ai. O le isi tala matautia le nā wai tō tele o tātou tangata e ngā lue ai. I le company le nei o lātou ngā osia le feta laisa i New Zealand nei. O se company e walewa tausanga. O lātou whaia le ngā luenga lea. E tō tele fo i o tātou Samoa ma tanga tātou moto o le Pasifika o lātou ngā lue ai. Lea ua tāpunia nei mo le whamasina a o lo sa ili se company e tau ngofie le kesi. Ioe, le kesi o lo mo mai ai o lo whaonga ina i le ngau singa o le feta laisa. Ia le na. Ta ua le na o le malamalama o tātou ia i mei o lo tupu i New Zealand. La ngai a fia ia au tō sila fo i la i le solo te le alua fo mai i le taimile nei. Fia afe ma afe o lato. O loo iai tolu i a tātou nisi o fo mai o leo o e lango ia le solo te lea a li imata mai ta i tausi soifua. Tō tele Samoa o loo iai ma ngā lulue ai i le tautuoina o ngase le mauta ngase. Fatalo whapitoa tu lava i le tamamatua. Lau moli Ioane ia whapena fo i le tua fine ia sister e Tavise Ioane ma siolua ainga. Aftai i le mafuta mai i le au nanga ma le tautua a le siufonga Samoa ma le atou savea i le neifo i a fiafi o le aso tofi le fatafiti o ngā luenga ma ua tāwalunga i ai Faiva o le atunu o na o mai lea o lau talanoa i le mātou ainga i le tai I le fale manono vai atu le tō whao li i a wha pēr fo i le launga e pola pui pui
futi ma au pa au ma le malu le fale manono. Lima sui tau vā, o lo tau vā mai i le nafoa, o le a inga i le tai le whainga pālota le nei. O lo o iai sui tutu tai tō tasi, ia, e pei o le sunga, ia le ia taua Jerry Brunt, o le tofa ia le vaa Samoa. E se mai i le tūlanga o lo o iai, ia le sa ave masui fonga vitalai, le tofa ia au pa au muripola, alo i tafua. Lea sa fonga fitalai. E ai fo i Malaysi muri pola laki. Ioe, o lona winga. E ai Malaysi, e o le toa lima lea o le a tau vā mai tai. Ai na ua o whalongolongo i saunoa ngā sui tūto tasi nei. E whapea, e fio mai ina ia baua se awa noa e toi whaafile mua i lea tunu. Rau vasili la ia lea. Whaafile mu whaape i lea tunu. Ai a mai le tali. Ua vevesi lea tunu. Ona o upu so ona la lafo e taitai. O ai taitai. O i la tau e i totonu o le mautafono. Sa i totonu o le mautafono ma le pale mene o Samoa. Sa ulua foi le ataua. O le ngangana leo ua whaonga ina i lunga o televise le tio e o lava i newspaper whape foi le upenga ta whailangi. O le ngangana ua vā i le whangatia, ma le whanga vaa i vā o te itai, ma pāti whaupwhai, o vaenga whaupwhai, o le au lango lango, ia ma i latou o a inga, sa whealofani a o le oto e whealofani. O le fasiri la e tula i mai. O le whono usu o Samoa, i aso uma, i tausanga uma. E ave uma i ai le taula i o le mai moanga whapea fo i le whaafonga ma le tāpua inga le atunu. Ai ao o fo i ina o sui whaipule nei e tala noa i alato whaatala noanga. I lunga o upenga ta whailangi o televise ma le tio. O na utou sila le i ai. I le ngangana, wa o iei whaipule e whaiupusa ma palau vale lis whaipule i tono le mauta. E o fo i upu ma la fonga e whaia, e le ngata i tono le mauta, a o fafo mai o le mauta. A e pu e lunga o le televise, ma upenga ta whailangi. O le sili la le tula i mai. Wa maafua i se ao na whaapea le ngana e whaongaina e tangata. O le tali e le atau o savea. Maafua mai a te outou i tono le mautawhono ma le palemene o Samoa. O outou o taitai. E pēr le uwhai atu le ma talatalanga ma le fionga i le whongoftalai. Faiva, whai tu laolo ma saufa whai. Ma whaasoa e tu sai ma le kunwhelenisi. A wā whongoftalai uma e 5 ma le ono. O malo o le taupulenga peltania ma malo au whatasi. O le mata upu lea i le whaonga ina o le ngangana i lunga o le upenga ta whailangi a maise social media, radio and television. Iwa, na marmalama le ia i le whongoftalai. Wa te tau o na whaatino ia li tū la whono e pui ai whaipule i tono le mauta. O lato upu e la lafo pe au mai whafo ma le mauta. Awa o latou ia o te itai o le atunu. Ai tau solo mua ia i latou. Le la lau o tangata i le vālea ma le ngā oi, ma le le ai o ni. Ioe, o ni a o onga mani whailonga ma na tūlanga whapena. E o lava i upu mata ngai la lafu e pena la lafu e liswai pule. I le fionga atole a fōa vui masina mua seina fulava. Si i lungo vai e tutu i matotolo ulu le le tulou le whaafonga Samoa. Whaipule lava le nai tasi na ia la lafo ia ni upu mata ngā i tono le mautawhono ma le pāna mene whaasanga i sesi fo i sui matua. Le sunga a tui sa mau lolo tā vita amosa.
Mai le tasi ai na. Le ala la le na. Tangi u ai le mafofau o na. O ai e whai i ei tū la fono. Ma ave i ei wha se a i tū langa wha penei. Ai le o whaia i ai se wha te tau o le mauta whanu ma le palemene. Langa o le se mea mwhaunto e whai ei o le o le se palemene. A o mea nei e ta tau o na utangia mai e sesi whai ngā malo whau. E toi tūlai mai. Ina ia au ai ne i toi tūlai. Ma tupu ni mea wha pēr. I le wha o ngā ina o le ngana le mafau whau. Ia o lawa isi. Wa tala nga whai lunga. O le upenga te whai langi e wha fonga Samoa ma a inga. E o na ia mea sina nei. Ioi. O ngafa wa lewa na te oto. Ua malama lama ma ua ao Samoa. E lea to e tau tala ina ma au tala ina. E mafua i se a o na whaia se tūlanga whapena. E te matua i e ofo se te ta i whaia se mea whapea. Ma sona tūlanga whaale ta mā. E tau tala i mea whapea. E tasi ale aunga e ata ngia i mea lea. Loto leanga. Ele e lea palpalale loto. Ina ia whaaleanga pēr le tamali anga. O se tamali i walau silafia e lea tunu. Ma so stangata. Nā le mea la iona tu whau pēr tangata ni e whai lea mio lea. Wa maurulunga atu ea i la tau le tula whono a whea lea ia te tau e pui ai. Le tamali anga o seisi tangata. Ia, o le wingo le nā mea. O le tala ina o le ngafo o le swafo la uli el mali atua. O le matako, eo u wha no e le mea. O le whatasi, le whalua, le whatolu. A wā nginga lava i so se teimi. Ia mapei wā vea o se mea ula fo lele. Ai, o te matua i o uafua i lava, ui e le whato whala inga. A lea tangata pe mafua i se a ona toi foi, ma foi. E au tala mai le tupu anga lauli ma le suafa lauli. A la lea ua mai o le whamasinonga. Whanua ma suafa, ma ua taua lunga e le whai unga. Whamaunia le suafa lauli al mali atoa. Whamaunia le lesta la ina, wha le tū la whono. Ma wha o ngā ina nei e o le whavavau. Ioi, le tala maria le na i lea fo i mata upo. O te manatu e te tau pēr. O na avatu, na malama i ai i a lea tunu. Mawhaia i ai le whai unga. O mawhau le whamsinonga le tangata la varia. A whai o i o se teitai. Po o i la tau fo i ni teitai. Ai se a ua tala noa ai i tupu anga ma tamali anga. A whai e māta ngā ma le longo le lei se mea na tūra i mai ai. Ia o lea lava le mea le ato e whafu. Ua mārama lama Samoa, ua loa Samoa. Tele fo i mamalu o langi Sisili ma langi Ninili. Ia ai maise o tau langi ua mamalu ai Samoa. E tele mea whale tonu na tupu mai ai. Ai le toi tau autala ina ma whaamatala ina. Whalau i tele whaunga ai le social media. E atangi ai. There is a malice intention to destroy somebody politically. Motivation. It is at its worst. Nala le nā. Tamasino Samoa i taitai a lolofa. Taitai lātou te manatu ina ia a veo lātou wangawā. E whai masolo whawhano ma apa whawhano o le tautua le asi ma le walusanga. E ula matali i ai tangata. Ai i la unga whai whi au ia lātou te whātauteia ia tālo sanga ma le upu fola i teimi o wheta loloa i ai ia pati whai
mo la to fa la wiloa e ma eu le mata up sili ma le up fola le tua o lo mo moli mai ai le saval tato wo tale pesele ya vo i mai loa ya on seule i fanua ya ai mai se oile e ia tato mata puta wi o te fia avatua ole aso taiao mo le silafia le tunu ya ole anga i le whawhiwhianga, whawhiloa i fo i le sui o le tātou nuu, whaoli mō le panota, o le sui lea o le whatutua i le atua Samoa o tasi, ia le whionga, i le ali o le tū, te lainga le vea, a lau a folasa Paulo Ioane, ia, tau nuu le whainga malanga, a fiafia tau le tau le fitu tatala le faitoa o le Manhattan i na tuisa mau Manhattan wai lo umetangata i na i Dominion Road tasi iwa fa Dominion Road loa uma le to tele le au tafa fau tatu ainga fa tutu le tu sa mo utasi la wofionga le tete fono mo le sui tete fono talinga fo i le ingoa matua, ia po le matua fitalai te vanga, ia whapea fo i le autustusi, i le fionga ia le asi ma le fionga ia tanu vasa. Masui uma o le tātou ainga, whatutua i le tusa mo o tasi. Tātou poto moli i futi afu tasi, tātou whawhiloa i le Manhattan le fiafia tai au. Ia, e mai se fo i se tau mawhitanga matautia. Sau uma i Samoa. Fai ai pusi, fai ai fee, o le ufi, o le lu au, le palu sambi, o le ia, mai moana. O le oso le na, o le malanga, ma le komiti, ma le afionga i le tātou sui whaorioli. Ea, o lona winga la, mai le malai, ma le maota i sa tuu, i manase, a fio ai teito moana, halo tutusa. Whapea fo le ftelenga ia tau asase i opa ia finao, le fale pou fai sula mai. Ia, le malae ma le mauta i pawa mama ma wavatuna. Ia, e a fio ai le li o le tū. Le tofa, ia la vea. Lau a folasa. Fa pia fo i sa o e fa. Ia, e te dane fo i le ainga sa umalau. Ainga sa pesta. Ia, fa pia fo i le ati pou niu ma le fa sau. Se ia pa ia lalo kawa. E lala ta ia iso alo ma le whaalwhao sa baunga whapea fōi ia le pamalu i le ainga sa pesta. Sa ianga i atu i le whanga o lii whapea fōi ia lo tātou nuu a wā ia tuu masa o e whā ia whapea fōi se ianga i atu se ia pa ia walepu whapea fōi masina fiafi ia a wā ia sauna ese ma le whaale lima. Se ia pa ia o ele tau si unga o le malai filongia wā a inga e lua. Sa maria toa ma sa tupua wha pia fo le mamalu le whaale tolu le tō wha i le matua i a pa o. Ia wha pia fo i le a inga o mawaenga ma le sauna ese le whaale lima. O tātou le na, o tātou i tū umana. O le tātou i tū malo umana, awa, ia, a onge tō whā, lei tō malo, ngā ngai whamonga numera tasi, lua, tolu, e utu vai i le tō whā i le li o le tū. Ia, whapea fo i le pule whawai, o pule ono i sala whai. Tā ua le nā, o le awhio mai o le tātou wainga, i le asoa tai au. Ia, si tātou militino, palau atu le te māma tua o le tātou a inga ma le tātou nuu, le to ina malolo, malo. Whapea fo ia masunu teito, ma le whalitua, ia, whapea fo ia le tō whai le o le tū, la vea tō vi o le tū pō, ma le tausi, ia, ma le mamalu le sauwha inga. E whawhiangainga malupe whaalele ale i tu malo ai moise i sa fotu
Fotu la fai o lo wainga leo ua mai. Yo, tātou whailoa i lea soa tae au i le lofa ma leanga leo le tua luas full tā la leo fale ma mafa le tau maftanga pese le a tau sa vea fa fia lo tātou pō ia ma fa whailoa i foi i le pa ia lau tele o Samoa o le a whio mai ia fa pia foi le fitalenga ia li opo le toa fa foi ia la vea auawa fa tau malama auawa ia manisi o le komiti o lo malanga mai Samoa mori atu le whaafatai ma le whaamalo i lau tau maau, ia mai se, o le nganga mai o tātou ainga. Whatalofa atu fo i le malanga mai o tātou ainga i Kalestete, ia le tofa ia uunga, po le fionga fo ia pestata ma le langi. Felix, Ivan, Alex, Fido, ia whapea fo i le fionga ia leulua i tumua. Ma le whale tua Joe Swift, ia mau tātou a inga e fia. A wā le wha moe i le aso a taeo. Le a wha mu a toa le pea a sa fotu mamanase. Ia, ala de tala atu lea ma le anganga wha aluana. Ai, whailawa fo ma le lofa o leu te wawa i atu. E le o toi mamau se taimi o na se e fo i leo le atu nuu. E whatino le atoanga. Le whaamna tui no le fitus fu lima tau sanga talu o na tau nuu. Ma whaavaea o ngā le e kalesia katoliko i Samoa. Ia, tele a o ngā le katoliko. Mai muli vai i le felela se i o atu i loto pā. Ia, ma o atu i alafua. Le sangato Iosefo, whapena fo i le sangato Malia, St. Mary's, St. Joseph, Chanel. Io le kolisi sa nele i moa. Ia whapena fo i longo i pulotu ma le tele o e kalesia ale a onga le kalesia katoliko. Le ye le whavifianga le asua tae au. Ina ia o lo whangia fo i le whamoe le na o le awhia le na o le aswhari le a tae au. Tātou ua moe le mea sa fotuma manase na e whai le Manhattan wai umals fultas. Fitu anga il sfultas, tali le sua, to tongi lau luas fulta la whaila wipu. Ia le nana, kako mailo, kako siva. Ai pau ai se tā la, ma se tupe soani, e le asosia tamo matini tuai o le malisi, o le awhaia le nai le Fifia Nights Club, i le aso taeo. Ia, come all, come our friends and families, onga uma nanu wai loa skopa wai loa fo i CCWS, Old Girls and Boys, vele, tato loa umale tato, that's what we do. We support each other i mea uma e whai onga. Ia, awa. O oenei, ia tato fo i tai au. O le tala le nā ma le nganga whaalalo le whaafonga tāpua i le atunu, o manatua, le aso tai au, haq wheilua i le whionga. Ia po o le sui whaorioli o le tātou tu malo manase ma sa fotu, ngā Gagaifo maunga numero tas. Ia na nai le tau toi whaiatu. Ua, na sani lu tātou tu malo. Ia, ai maise le neita mali i le tā ua o lana tautua o vea o teitei fono, o le fono whaavae, ma le whaasosoina o le tasi le miliona tā la o le poloketi, i a whio anga nei e lua. Ia, o le a tātou woe, e tā le pese, a le a tau sa vea. Ia, e pei o na masani o na tātou whaava mawai e le nei fo i a whiawhi. Ia, ria ia ngā ruenga, o le a whatino le nei pō, ia, whapena fo i le sifi pō, ia male au avta vale, male au ave upa, i la vea se ka vale, ia, o le te telton, ia, o le tau mwhainga lava i le atina e o hainga, le ale a wala e whasino mai e le tua, e whatino ai le tautua, ina ia tau sia le ainga. Whamangalo se leo lei atou sa vea i le nei fo i a fiafi,
tātou wheloa I e tāwalunga le wha moe le asua tai au. Ia e tātou te le io e wha wheloa I le tātou sui, malanga mai Samoa malana komiti. Le afionga I le li o le tū le tō whaile tu la whale, la vea lau a folasa Paulo Ioane. Tu autou le pese le atou sa vea. Lo usoe sa wia, la ua pau se bea ua o boa. O talana e wiga I o tātou tangata. Ma lātou wa mionga ma upu sa whaia, ma mea sa whaile ne yaso. Ladies and gentlemen, those are the stories of our people today. Ia manuia tele o tau tamantina mātua, leu whainga ruenga tutofi, a inga matapau, maulau tau tō whā, le whawhalu polunga, le launga le nale ma le fue. Ia awale tau sia o upu o le tātou vāna nofo, ma le vāta puia o Samoa. Awa onga mōna I whanau, ria li I le aso mulimuri a o onga I le aso atai, kwa kile kou kia ia onga. Le pese le a tau sa vea, tātou te tau mā vai ai. Alofa tele mo oe. Ia, soifua ma ia manuia. O le sunga ia teito, ta loto ta leni le li awao, o le tau ave pasi le nae whaatali ai, le waa moe o le fiafidei. Whaape o na puniti o le la. Wawa o le langi, o le timu fo I e le muta. O fitilo na muenga, wa tōwhai paloi mata. Fitilo whai solo, wa le tau ailo na loto. E uso e sauia, o le vai nulea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina. Whaalango mai, I lo utau au e te mapua. Langona le fia ai, se fulu se nese I whaalawai. A o se ato whangu, pela vai o se papa mafu. Amu ia la salo, wa file mulo na masalo salo. Se ia lo famai, o lo uola wale mawhai. Eu sou essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina. Whaalango mai, I lo utau au e te mapua. Mafia wa so ai le tau nanga ua pia. E la foa ina, o ia o se tasi e lea no whaina. E masa e sae, o lava e le taina. Puno masomali, le se upu e whai mai. Eu sou essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina. Whaalango mai, I lo utau au e te mapua. So essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Mapu mai e le paolo, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina.
Fa'alango mai Hilo utau au e te mapua Fa'alango mai Hilo utau au e te mapua Atasi ma fau ngai wa sau tua nasi le lo fai mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o e tafia falongo iai la upele ea o ofea o e iai Lalulangi pua o male manunu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o folingai Wa mo atu Pe ana e la Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili oe leva ai E moni ai o Solomona o vai e te lele tineia le lofa e sole sami